lo fantu le rivanga o le fiafi I na ua luasu ma le tolu minutu te nei le tu la fa. Fa malulu atu le pa ia male mamalu o le tātou I la tau woma pa anga le tātou walanta o le Blue TV. Ia ua matua fiu lava e tau faipe ai sea ua leo lai le tātou Facebook Live. Lala leo le whaatua tuai on amata whaatasi ina ia o ngatasi ma le tātou YouTube channel. Ia ua kare ilo po le ale mea ukupu. Le ilo fui po ai le sau ai ma le ua wha le tonu ai. It's not a Facebook foi le as in whole. O I lava I le tātou lava page ale Blue TV. Ia kere ilo po o mai ai ia ao e parapalao tangata ia por mea lava your confusion lava I ia lala le wa mafuai fa malulu tua I wo ma pa anga mai afa pela o le te tau struggle te nei o so lungo le YouTube channel o so lungo le YouTube channel mo le te me mai mo mai ai le tatou por kalame lala le o fa tua ia o le tau mo fai lava nga faali ku ro fori ngo misa lungo ka ko show ngafi te rola le o tele o tele tangata le wa matana tau fia pa ia misa le o mafuai o ro tau ngalua le tau insinia ia e tau fo ia fa fitau ri po le alme o tupu le tau YouTube sorry le Facebook Live e longo le tau te ia ia ai mai so le page le Blue TV o le nei fiafi ia ana ua tuai te isi amatai no le tau porkalame ia o le mafuanga le o tau e na tatu tala me fa solo tu fia fa talofa mo folo fatu ia I le swafa marumalo Yesu Keriso le dei fo ia fiafi o le toi aso fo I o tiute ma ngā ruenga I sia matou fo I tūlangi o le aso whareile nei aso se furu mre wha ma sina lo na lua o le nei tu sa ngā lua whelua se furu ma le lima ia o Samoa o le fuela velave e li ngā whatau li maina e lo whatau waa awa o sa mau whainga ia pa ia lava wa umonati wa umona mamanu ia wa taoto wa sui pe yo upu e whai ia I mea sina lo tātou uturu e le iala se si e toi au talaina e le ifu se si e toi tāla talaina I sona mai mai ia wa u taoto lava ia o se moe lili a talofa lea mo folo fatu I le pa ia lasi lasi ia o Samoa ai mai se lungo le tātou YouTube channel le rivanga o le vive ma kai foi lungo le YouTube ia wa pie kangwa o e fai lungo le TV le kiri makamaka fo ia le ki nga o lo ma fau fau ia I ni tangata mala tau tala fai ia ai encourage le si vai nga ai vai tu loa ia te lo foi tu tu o tu lunga se tatu message to sia ia foi le lungo tātou page le Facebook ia e le o ona tu il tatu prokalame I have no idea I wish I know and I wish I know the answer ya o longa ruai fo il tatu producer de te milenei ya o le tatu walu tatu lungo le tatu YouTube channel fatalo fa joy fio yo le tala le lei ma lo le soifu mnuia ma lo le langi e mama ma le soifu maua ya le lo fatai ta ma lo tatu ma te sidi le langi ia tongi ia o se wala gatila e pe o por pese ali tama mai le motutele sala fai le tama le ni foloa podu pantaonga la le no to mana o e tale pese le la nga ye winga fe tawi le mare fai unga foi o le neiva yaso maona foi nafa maona matafa yoi mai upu e fai le se unga lupea o rumo mare fa se ua tongi o se ua langa tila ua whaapu lou le tua lima ua wha malofa I o le whaiva Samoa I lau whaafonga maua ia e mai se fo I o lau tāpua inga malo le soifua maua ma le langi e mama ia whaatalo whaatu ia te oele I lungo le prokalame I lungo le YouTube channel le nei taimi o amai o amai oele nei vaenga fo I o le fiafi ia ko I fulia le vanga lungo le YouTube channel fa lo loko ia walanga le fiu le vanga le lungo le Facebook ai si tau to mai fo ila ta vai tu fo I lungo le Facebook le mau kala ia ma lo le sei fo manuia ma le langi e mama fa manuia tu le Valentines oh happy Valentine's Day
ia te o tau malava ia o kai au le Valentine's a America malanga ile o le Australia la tau tai au ai mo ma tau vai ele nei tur ke lope New Zealand Australia Samoa eu te lope Valentine's Samoa pe ia fa manu ia tu ia le so le Valentino Valentine's ia avele leila Valentine's o la ia e Valentine's a so uma yoi e tau le whaatau a fua se fua rosa ai wala le me o le au ke mumu lau whaatau o ia tia ia walawa au tena e sei le talinga tamatau sei le talinga ngavale fai ma meo sei pine al tinao le ainga ioi pe o le teu teu wino le la au ke risi masi foi lele ia walawa matutoe le na ai fa pe o le te vea tina e mo se dina e te tau na elwe ave fai fa le e ui ai le o ngi mea sa moa ya meo Valentine e le o ni tatou wanga ni mea mo meo wanga no wanga papalangi e nga o papalangi a fu ilai mala ma le o ngongi mea ya awa o te le loa pe o se awala le fu ilea e te fato e se ai o el tama pe o se awala fu e fato e se ai o el tina ia po se awala fu e toi fa le ia ile lua lau fa isa masai wa uma me fa pena a fai o se vai ngai toi fo ai se ipuna tai yeah, why not e le si falenga masange kudi la usa mo ile istamaki e ta ole why not io ai se ala ile mafai ona fai ia family at Valentine's ia te o to wo pisi le ngai aso ia o me sui ia o le faingo pale ia o le faingo sei ia o ta pisi ia la ia ua uma e aua tale alu ai loe fai mani Valentine ua ngalo fatu lo tina le ainga boi kalo fai ia mali mai lo fingalo ia se ifa manga kuia Valentine's mo o il tau sanga fou ina utoe mamau ia ai o tau sila mai le ofutino le te ofu inatu ta sile ofutino sui na foi ioe isi o fari sui la ufat na tu te sila mai foi ananela ia o sui ala mo sa we showcase ko tau sila mai ai maka uki ale sui tai ia fale le usainga male o Filipino ia fa tai tele la le tau tai style ia mo le suina fo i le oftino ia wa fo le tatu por kala mele nei vanga o le fiafi mane la le ai kofu ale aso lima so le vayaso tofu la vale aso ia male ofu sui ia wa fo le fa mana tuina ia o le tou anga le lei fo ia male amataino le tou farisi sui talo fatu o le tele lo po tau po wa on le tatu Facebook le nei timing ya no lo fai lo mai le tatu engineer o le ua on na tatu Facebook ya se taimi muli ava tu se fa matalanga pe o le aso na mafuanga ya ai o le apapa velo le tatu por kala mele nei vanga o le fiafi ya va tu le fa fo maua ya ma se foi la tau yes le wa on le tatu Facebook mo ila tau lungo le tatu Facebook le nei taimi a fato ngai mai ai fa malulu atu ya sa delay le tau va mo le afaitula io don't blame me o tele lo pola ma fuanga wa tuai na ola tuai le tatu Facebook live ya o le wo levana a matamato ya ilungo le YouTube channel fa malulu tuai io malulu tuai ono le tuai na on tu ya le tatu Facebook ya talu ana fa ilo atu falling on misana nafi wa ese ya me fo wi tupu ma le tatu Facebook page anyways ya fa talo fa tu afio mai matala mai au telo tatu a efie mo wala matanga le tatu proclame le na okay mai la le tatu YouTube channel fa talo fa tu bo pa anga mai ya me se foi o ila do e fia le nei proclame al talo fa tu le maftanga malu le I Missouri o le matasawa tu to tasi le maftanga ya ila do foi o le aulango lango fa tu le tu sa mo tasi
ia le tu wai le foi tau mua ia le fionga I le sao ia pola te vau fa mo tau loa ia ma le la tau foi au nanga ia fa pe foi la ia le la tau sui te fono ia ma le lava loa le to tele I la tau ia ile foi tu fa vitai wo fia ua maua le avanoa e feilo ia joy ma le fionga te fono ia te leinga le moa au tasi o le motu fa moe ia pola te vao lua fata io ia me se fo io le fritua ia ragata fo ile ia ua mafuta tu fo ile fionga ile sweet te fono se taimila ia na matu fo ile lungo lan to wa le ufa popo mai le wingo la tala au wale to tongi no to pepalulu ma fa to wino le tatu lulu o le nai mau la vai ila do ele nga tala fionga ile sa blood te va fa mo to loa lua fata ia fa pe fo te fono ia le fionga le to ilolo Brett sua ya malela tu foi committee pe a fai oleke a fio mai ina ile na foi state oi foi ske kere St. Louis ya fa sa o mai pe lango kere yo ola vai ya pe a fai o e fisiling ya po fe ma waile ticket o le lulu e mo foi tu ina tu lunga ai malole ona sai malole fa to nei foi vanga o le fiafi e na o sa vali tu le vai o le wati ile afa o le fa alang o le kauke amaka nge kauke amaka o rusful te ele fa ya ono le tulanga fo ile leva na tau sa idi po le mafuanga na fa le tonu wai ia le tato Facebook live o le tele yo tato mata upu fa soina le ne fiafi e o te fiafi fo fa ilo antu o le su mai le sunga ile li loia ya sauni ya mai se foi o le fionga por sunga le atau Godfather le foi ya fiafi ya maramato au va amasani ya wa mata upu langa ya o mata upu fo ye pe fo linga wo fa nefu ya fo de pese fo ile fa nefu me uma le ai se lai pupula va o isi me pingi me nga mangingo ai pe wo ko ngifu ia maole a fa au ona tato wa fe ma fa manino no ma tele lava o nisio ma issues o la sona nafi sa o fa ye tua ile mata upulea e tu sa yo le fa le lave sa tu pu mai isi usenga ile luva ya so teluai e se ta mai ta isa moa sa no fo ma se ali saina mawai si ala fa na ale sa tu pu mai ile fa le lave tu ti ma wori so fu nga to stasio di malo le malo ai to titi le fo ima mo me sui fu o le nei antina o le ngore jinao dolfi na le fa I roina lo na fai o le ngore li seina le o liu ya ma me ta upu wa ya o nei o malo le malo ile mawanga la o nai o to ngore mata upu le ma se fa metalanga mai samo ya e se a fo I le fa fonga la tu no ma fa tonga lo tele na o to mai telefon mai samo ioi ole aunga ole fa moe me se foi ole ese a tulanga ile faita watu le maingo tala ese foi le ano fale ma le real story behind the story lenga yere kala mo I kuor kala ole fa fitenga la ina ua maua ia le atoanga po le ano fale ole tala ole fale lave na tula mai e fa pe mai e ese le mafua anga ole yesa no fo ole to lua fa po foi le ore singa ia wa ova male tau sanga talu ona tete ona ole singa ngai ore makua fasia vala va now the sad story le melia koi kiki ya mai ma so for ke nge le portinale ai o se issue wa leva nga vaku leo yes here we go again matanga ruwe ngau leo male ofisa I faleaka wa tele na sawa ina o isi kai mi e fai mai le fa mtalanga e fasi ya senga le e fai fuso anga senga le fasi isi on to lua le tene le e fasi ko ngola fa o lo ala mata matele o fai nga ruwe ia wa lua I le ole tuo patatua kusa wa fai le case si vaenga le wa fai le fale official leo I fale antama manofo ngai wa se kai kalinga leo ia I maka upulea
vili leo o mai avaku e fiu ale tei ne tau mawhai antu e le o mose to o manga mai le matanga ruenga le ofisa i whale atalu te tala noa tuai. Ona o lea maua mai le whamatalanga. Ale rua kua sainga lea kapiri ka ringa o leo ia i le ofisa i whale aka. O se elengi makupe. O i whare o loa lea tele na inua tuai ma. Ia wa ole to inga vaenga fo ile le wonga wonga tu langa sa war sa fo ko fa pe kai le fa pe vinge me o sa inga di o ka ki ngola ki anu ka sa wa na o la le la mafutanga di tu langa fo ile le fa sa ina fa tu la fono na lu le si va ile si sa nga lu le si va ile o tu pa te tu o le mafanga wo va tu no sa ile ile le nga u te o le tele i o le fa se a le ku ona maka upule a nga i maka nga ruenga o leo ai mo nga so kanga nga i le komisinga even to the higher authority yes o le mepi ko ileanga e umanga faile ka pure vaenga le to fe va ai ono le sawa ke le ma lima ke o le sainga le o liu ai umaenga o leo fe avia i le sainga la ya maka ukia le la tupu mai ai la le fa fita uli le e sel tanga tau bo so mare tupu le sainga vai se ele le si la fia fo isa mo walanga e ele le tala mo i tu atu e fo le mea ka ko ke pa va ia tu iluma fa pe ata to me mo ile so me le vivesi o le haya alu le sainga haya mai ang kengi fainga ruenga mai Vietnam ko leanga o i e linka ile story o le melea anga ile le lopo o ile au mai ale au sainga ia fa soli tu la fono tono tatu tunu usamo ya vai la ka ko ia ilanga le la ukala ngoku na fai atu au tala fa au laula i me fo ia sa mo le ngofa ko ai e o mai sainga ai ila ko kai ko ruai o sainga ale tu titia o le mea ua kupu ua manga o le sainga e au maile si keinge mai sainga fa mai oronga kei e sau e vaile la kama ai ka kone to era nga au nga su el tato prokala me le true story e sau sa o le true story e bila ngele maka mele wodi e fale aka ru fa pe wo isa o lo ka ku o le mena le tupu manga o le sainga au mai langa kauskama ai a mengar kauskama e muri angelo se kausi kama o de si foi me era de saingale a mai niu vai ale me pito sili na fale tonu o nei mea o le si le fia ka ye ya maro si angol tu la fon ale te si le fia yo le fa te te yer mta ubula la le o matu ingo tanga te ye tu o mta ubu ka ma ko kia le o ka fai unga fai kula ioi tanga te tauna tau stu la fono ona me la le o tu la mai ua sau la le keinga sainga le mai sainga ua maua enga iai e matua te le a le fainga ka maoli o drugs tasi le saina matua i ma losi lavalo na fainga ma le involve i fuala au fa sainga o le ala e ka pisar keinge fiu si keinge le sa moa e alue ave pai pare sainga o aisar sainga mea umalava a makua i pere o var sainga moe e ka kikia solo me fiu keinge le ave lon to lua e ave keinge sa moa e ave i faleaka le ai ma se mea e fai ai to vai tato ye sa moa le mele kupu pat fo le wa matana manu mai ma o le ua mangu mai lunga ia le kele o le cases ma me fa pene wa matanga kau kala kama e fai e matu ale la vai tangata na nane me o secret ia au ke fu ya e no fo ma se secret po e nga inga se mea it's about time for you to talk kau kala kai pe on mo mau fa ko inga le mai ale ewe on me la na le na tupu ai le issue la e se la le kai mi ngau so fai wo so la le pomo ko o sainga le por que sainga le nga mai muri ko ingodi e fika li we fai sa mo
Wa yo ka fia mau ya di umanga fika. E vai fika ka. Lana o laila ngona saying he is well protected by some people like yele authority. Ona mena lenga fai. Ia ua fai la le more me o le fe le sainga more me o ka to tongi tupe le sainga o leo ia. Le la na tupu i lo ma le fa la vele le tai o le me moni lava ia. E ese ale me na tupu. Ua sola le kenge sainga le ma le fa fe ua su e le fa fe al fa lo diu. Ua sola ma le kenge Vietnam le. Le la ma tua fe ua isolo ai liu ma le fana ua ma tua i pa le anga lava le va. Vili e tangata fa inga ruenga leo. Ua fa so e sa liu tu tonu le tai au. Iyo. Le la tolo fa inga leo le tai au. E atu ele se fa inga ko se ko ile le fa file mu wang fo ile la te mala le ia liu. Ayo ai fanga mai ye liu ma le le la ver ka he. E fana le tai au. Ai fa to a vili liu le au li long ko o working samo. E sa fa se la kala e fika renkia a. O fika singa. Le la sa usi tene sa mo ia pole x ka u fa penga. Au vili e liu sau la vakulu ia tat le kafinge. A le alua tuai loa. Ai fasi ili mai loa ka malo liu. Fato a toi o atuai loa ma leo. Le alua koe markom singa. Inga nga fanga de kaya. O nga ko fa makala kua le tala lea ma le. Ma le story fo ile le la itono le fale fa msino. O le winga o la ukala. O le hale menga kupu le vale le va atoa le na fana ile leo le tai au le la le yoti. Tolu le fai tu la. Fato a fasi ili mai e liulo na to lua le nga sau mai kuai le fanga. Ia fato a vili ai fo ia le sainga ma leo. Le fako a koe lo le tima leo. Ia fato a sa wailo ma le tala fo ile le na tusi mai ele au tusi tala ma. Ai ese la le fainga nga fai sa nga ngalwa sa nga lang ka vale ele pe vo no foi tu na ona release mai ar kenga lang ku o ele sa nga fanga lu sa vale mai mar sa nga fa fo sa o sor ka vale ia maolo lo ofisa leo ese a le tu langa tate vai tu ai fo ile fainga ai tatu tangata e me se fainga nei tangata mai sa ina fai leo sa mo ele special treatment. Ai o te mana tuana fai sa noanga ale komisina. Famai ele ai se fa makalanga ia nga fai wa matuana sa usore lu ole ia fa matalanga ia. Ia la sa olanga va ai tanga tana tutu so lo du ta sa war senga sa ele ia ska vale leo sa senga o so lang ka vale. Malu lo fi so leo. Lo winga o te fai tuai. Le ko kiki a umale o leo. Ko kiki fo ia o mai male o si teine a le to lua mo senga ke nge samo a o le e fa o nga so lo leo kupe o le corrupt so lo le senga le mau leo le ai fe e so kuloa te no le mafuanga e fa tu lo ele sa tia ele afia for ko kele a o kana foi fe ku sa o te mile nei o ke la ngonga o isi kang miki e wo fia o leo mai isi ke ngeki. They intentionally wanted to go become a police officer. Samoa. It's not to protect ia ma look after le ku e fai o malo a o leo e fa ngar ko nginga su e mea ma o fa ngar ko nginga e fai ai hi me fa ala ku o le menga le ku pure il keisila ma tua i fanga tupe le sainga le corrupting o ngisi o leo i faleaka. Le ala ua fai. Ua kumu le uku. Fanga le sainga ma leo. A o le mele tusi mai le article le mai le observer ma mei e kau le kau paint mai. O le mele kau ma fai wa famkalanga ya leo la ave i media ya le lau ke kusia mai ya. Ma fanga nga le wo tano fa matala tuai le story le mai le. Tangata tonu ana tau ainga ia na ia le taxi le na lueli ta ile o le sainga. O le mela lai kau paint mai e kuskusinga ia i sa mo ale ke fai kuai.
o le leanga ia. What do I mean? O lai ka ngofi e kau whaapea mai le kuskusinga. Whaamalosi e sainga pe whaasi ilima le sainga rong ko rua mo moi kong. Mawhanga mai le leo leo. Kusa o le mea ngā lai kau mwhai e vali mai. A o kua aku. Lai ma se ngā mea. Kusa ua whanga e sainga le leo leo lea. Ke lo ngā i ke leo se o leo leo le sainga. Kusa o le reality sa o ngā. Ioi. Ele fai a pe a ia re whanganga lea. Anga i le merenga whaasi ilima muni e ia le ko rua mo sainga. A o le mele tau mawhai ia le matanga ruenga au mai tangata. E tau nini whaatasi mai. E pāpupungi ai. Le leanga o mea i e whai ngai. Ia wale a se ngā ia mea mare keisi ranga avaku i whale akas e mole mau Sam. Avaku le mole mau Samuelu. Avaku i e mare kere fongi. Avaku matuana nā lava. Wafo inga ngai loa or ka ngaka le avaku le mole mau Samuelu. Or ka ngaka e maua mea e kele kupe. O se faipule, wala ngore mole monga Samuelu. O se faipule o mea uma. La kuloa kau mafau o leo kuloa. Ila tau o loo whaia lea meo tonu ma le wha maoni. Ai kau a kuloa i kamasu e mea ia. Fefe anga avakure mole mau Samuelu. Fefe anga avakure mole mau Samuelu ele o se faipule le anga avakuai. Fefe anga avaku o se ave taxi po o se kulopus kakale kau boloa vangale. Wa levanga pu ele mai mau fo se kaimi mai mau se kelongi vevesi. Yes, wa fo ila langa yo sa wa ko so mai wele sera ko me mau wele kangaka. O le atunga lunga le nga ma le fa no anga le na le ua tupu nei inisio tono le matanga ruenga o leo. Baila ka ko le mele le su el ponka ele mau wa ia. Ele i mau lau titi. Esa. Ke to te loa to tira fia o to sa mor ma fu anga wo kale fia follow up pai mo ta le fia tuli mata ia ile so lai ko al pankale. Le anga e fesili lo loko ma lo ka ma fau fau. Okay, e fio lo le so lai ko ia I ka fa inga ka le anga si fia mata to lo uma ia pa wa ia ka fa inga ka ma mo me pingi pa povil pi ko ku ve sa war ele se me fo so lo ka fa inga ka. O le sola mai e fale pui I tanu malala. O le ala ngā le ngō ka whaapea, ai. Se kui kia mai mau fuar kai mea roele malo si markau whaasi. Se whaftai ai na inisio ila tō lo tau mo whai e shea mwha. Ai ko kisira fia o kou. O la iei ka ngaka lai kongun makanga ruenga lai luar mea lai lau kiki. Yes. O la iei ali tangata lai tono mtanga ruenga. Lai si la fia le leile mea lai sola iei lau kiki. It's just a matter of time ka ko whaalongo se mea maka ukia kupu mai kua. Pea whaapea kua inga maua. Yes. Tēn ngā umai lo leo ka whaapea wee. E le mea ngā kakalai kua lau kiki. Pea kua I fwoi. E oi. O le tangata na pito sili na lumai lea tunu ule nei. Na whaamata ngā ina le ngoa ta ule leia o Samoa I se taimi mai o mai ringa ia so e ia kurisi e kaua walanga ke kiliki lo lungo Samoa e fa pe nga me o kurisi ka mai e le ngi fa vasi kurisi pala langi ma ku ese o le langi le fili o ku Samoa e file le la ko assignment. And this is one of the very first and primary search e su e kulisi e o e ka whawhao ngia kungu e la kou ke su e inga po angi risk o angi dangers o angi vahenga e dangerous ai lo ka whao I lea kungu pe ia oi ai saunge kia rui sainga I le visa furi le uwhaingi e umalonga e kango su e ngi maka anga manga ngai a mangofuanga lea manga ngai e o alau search po angi ngo mea e ka kaunga e whae keke ai e kei loa la, everything is on Google. Whapena sa moa. E kango ngea kirikiri kaimini ngai. E sefe sa moa, is it safe for tourists? Any incident that happened in the past? E lau walunga mai ale mea ngā le ngā roele liro lau kiki wha malo si runga hari pālangi. Sai ka malo e lunga o whale le la au fungar. Ai whaia mea o ngā leanga e ko ruor ka malo. Si. E mua I runga mea ngā. E ngā ringa o ku 60 minutes au skari I Samoa. O le la le winga o la utala.
e ko iki ama I mau fore kai me ve vesi su enga o ponkalia o le ia le o le o fal pui ma le o lai ku ala lo ki lo me le ai le ngo fongo foi pa wale mea se fa ka ngu pe ye se mission nga lo fai ku ya pole a ko ngwa singa mission le la aru le ki le fai ku pa wa nga se me le ka nga fai ya na ta fai tu fa bena e se ale me la akula I misio ka ko ai e mafua mai ona ole mai male fa matu o fa mai o le ai kupu mai e o lo ka I mo ingar ka ko uma ka ia ya ta to malolonga de uto ai tau no o mato ova a to lu yer mato pokala men ne vanga o la fiafi ai te le tu malolonga si fati a tuana ia soifua ia maso fa na uia ta to lo malolonga ole a tuanga le valusu mo fatu sanga ole tina matua ia beta le malu faumuina sua SFE happy birthday mom o se tina lofa e tau sa fio winga o si ainga malo o si ainga malofa le fatua oia e te fasino I matou o lau fanau I ala o leli o lau tautua o lau tautua fo I leli e te avea lava I ai mea silisili a mu ia lava I matou wa matou mawaina se tina silisili lona tau I penina peka si o matou tina pele o matou mo'omo'oga ia lofa le tua matulu ini se tausanga se tele I lo soifua tatou te mafuta I pea se I o matou tausi matoe fa'afo I atu lou alofa a pelepeleina mo oe pei ona e faia mo I matou o lau whanau alofaanga mo ripo mo oe he le mawai awala maya awala misi ya en Florida afu ie ya malefanau fa be fo I tau fau ya ma Oliva I Aotearoa New Zealand kau kilo foi le ro kau se senga mengale mai ngai rungama ya ele fai na fa tai biserman na yo olo faanga ya ta pena ina fo ele pe ya olitina asa ola utau va vai tu ole sunga prestine ya awala ya me se fo yo fa tu pe fa pesa o ya la va vai tu mal fa na to tele ya manuia le ajonga lo va sumar fa tu sanga tina matua peka le malu fo muina sua ese afui ya tasiala uva ia tu sua fa uma nei o le teine o le inga sa tuala ya va tu fo ile fio le sua ya le fio fo muina tu pufia teine mai nga ngai fo le vao ya manuele tua fa manuele fo te te ya ilo was fo ile so o le sita tu was so fana o le tonga fitu ma tasi tau sanga o le tina ya fui taua kuini se walotu taito mo tele la tonga lo fitu tasi tau sanga mam halo faanga mai ilo ainga atua e me se lau fa nau me se foi se utama faingata ya Belinda ya male fa nau I Victorville California ya mo oil jinami se foi el proclamer tauta ya e mai asiata sauni ya me se godfather mo le tonga lo fitu so tasi tau sanga le so male famrianga fai o le atoanga o le fia kausanga le mai kausanga lo kama o tau mai pira to ai manuia lo wasa soifua le uso le titi tau mai pira to ai alo fanga mai lo nis me sepa mau nephews Oliver and Tailua and masio uso matua ya Martin Dovio Petelo aka Firefox and Google Fox. God bless. Tamalo Firefox tamatua yo manu Samoa io e Dovio Petelo. Ya lo fanga mai ya sia tamat proclamer te ya e lo wasa soifua lo so tau mai pira famu ya le tua
pe fo popo ni si tu sanga se tele ta tatu malonga foi mai fa fe lo ai tatu lo ia sauni ia me se foi o le sunga ia le atua mo le tatu proclame. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Tasi Market is here at the Margate Town Centre, the heart of Tablo watile ua jeli jichi lima familu tu te nele jula lima ile tu tua fa wa Blue TV man proclamer tu te ya ile ya so for Riley ai ele I fa filo ai le uso te va tu le fa si la tu le va ngale si tina ya tofa le lua tasi fo o tina fi el proclamer le fa pe mai si ata fa mo le se I fa sala la tu tatu proclamer o le ile airport Canberra o lo ne fiu le sau le malanga fa vaitai ngalu fa vaitai ai fi loa fa tori I lau sunga le lo ia ya me se fo ole feo var godfather le vanga fo ole fiafi ya afio me mtala ya se fo mo ia lo fkalenga ya le mo ya fa pe fo I lo ko fa vai malai ya fa fonga I yon kuranga fa rupe mo kuranga mo lunga le ko mo fa mai mo mai ya fa fe le ku ngefe fi le ga fi ma nga fa maulalo ia ma nga fa kai mo ngi as fo ka fe le lo fo le ko ia malo fa tai Se ka ko mele mai. io te mo mielo tau si langa io tau vi vesi mai fine lo te E va tai fo ile tamal langi me fai fo na tai mai lo so fo la ftalanga siata pe fo le sunga le atau e va pe fo ile le au finga luenga le Blue TV a tonu fo I lo mo lunga pe la ino masina le pa ia malu samo ia tonu o mana e fa filo ai ma tafi le tato proclame ale I o mai fo ia paul me ia le I o tato tu filo ia I lo mo mic o tatu filo I lo so we ka ko sai sa vai o fu second hand le me ia sa fa second hand ai mangor ka ngaru ngai rungo price io le ia o io of tiro le na su ie se matu fa su ia fa pe fo ie io va tu su ile le ia o le mo na fa la utala a so a te tasir va ia so mo o fo ke o fu o le matu a tele fo io to fa tau ia va ie o fu ngal fa su kala ma ia sa va da to ie ia ai malo o mai le Valentines na o le fo te vai tu pe fa to alu mai ni ro Valentines ala ta wol na me ya olu fa mo mai godfather ya mo ngi so we are na lu fa sa ka ku ya every day is a Valentine day for me. No. So it's yeah, ma ai la o le se me la special for le sia so la le special la ile o sia yeah ola o kalino ke o ile pro ai sa fa se Valentine o fesili ai tau fo lu tali sit na fa se Valentine ni ile arku langa le pega lu se me u lima pe na fa manatu that's for the weekend. Valentine no weekend na ko al me ya la so to ina o le Valentine la so le fri ke fa piko ai so tribute se ka kai ela kala ka ya o pe ke lo fo ye ku ye Valentine pa langi man I like your style ka ko Valentine if le pa ku fo le fa po fa pe o ska ka sitting ka lo fo ye po ska ka e close ya oi ya oi piko close ya o ko lu ye polo ki nga fo o ka ye lu ele penga misi ko nga fa pe o ki nga mo ko o so la fa penei o le me pito close ya o le alunga wa la o close on le me ka lima ole me pito ilanga le ko kana ko pula le me pito ila chala ya ti oi o la ole alunga male mai ka ya ole alunga
mo e whaonga le lei le aso le nei. Nice. Iyo e mo e le lei ma tu waduru ma vau le tu. Ia whatoa ta pena i rola ia nisi o research ma ia lango au te loro te mi fia fia o research. O le po. Yeah. Kai mi lingo po. Ia. O le taimi mua le nalo o fia e te kongeki ai ma i le atua. Ia ai ma o sa ili whaikau ai ma sa ili atua. Ia o ke vai ku ngā kai miso o la ki ro fea la ki ro le mo moi fo. Ia wa fa penga foi ma oi. Ma fa ro foi wa po fe me sa wole leo. Ke la longa le. O i ke kuria le leo. O fa ro ngo ko dia leo po pe sa wole leo. O asia kamali ata wale kalango. O pengi le lu ro kalango. Wa sa wa ngai wa ke o ti le fa ro le leo. I o sa mare o ke o mai na o ke kuria le leo. Ia, oani no fufuanga le nei aso, o le aso fai ufo le nei o le nei, oani no fufuanga o Saudi tua i mo le weekend. Ia waranga rusa ungo mei i Saudi. E whakoa on la langa Valentine's weekend. Ia, ngai invite our dinner. Ia, you know, so ka au ma fa pe invite your dinner. Wa dinner ki ko dinner ka ya. Ia ma ka le fo me fa pengi, chiri ka al pusa sukara ki lava. O se ula, ia o se, you know, small things e ka o koe te whaka o ingor ka ngakani. Ai le papela e alo e suese me ka la vai. Ia, au te whatura, walanga, au tu loina nei la o i lau saunoanga. Wale na e whamai mua nei o me nei o Valentine. O mo me o mea ia papalangi. A tatu o fui lau me o tina. O mea fui ngā papalangi. Mai ke kire i whaiangi ngā mea i la aso i Samoa. E tina papaki mamoi. Ni me pa la ni pa ki mamo. Ele ia se fale pitu siri na ave le Valentine's ngangi. Na ilo le ave ile le ruta za barbecue. Le I mele sa ia I stamaki. I president le sa ia ile tarimana. A misi la inga e ke arusa o ave o le oats. Wa fa la bla bla mo ka. O ia so como nga fo le kama. Wa ko fa kamungi la ko pale fa maro fo kinga. Lena. Takau mai asia ka. Takau mai a. Tonu. Yo, I pe fa ka se sei. Wa o sei. Ese ka wo nga me ba. Ora sei wa ka lima ka la fiku ka la sfu ka la. A ka si sei ka fa sei lo ko lua po. Sa wo. Ya, e tau la muala o ro ia fai o ro fa te ta i o tatu mele a fa pera te vai nei o ro te fa tau ni ro sei. O ia ka si me na fa ka o sei ra o. Fa ka wa sei o ngor ma lo le so mo mo sa u. Ngai ongo vela ka kera fa. Ka fa sei ya. O me mo na le te o foi. Na le tasia tanga talu te vai sa piki. Ai o sei. Ya wa ro ka ba lo o afekula fa ku ya se sei ya ba ku sei ya. Ongo kula. Ongo fore kula mar se sulimingo ke mo sei. Au ke fa kura. O le fa me ka e ongo kula a le na ku I mangere ngan sulimingo. Wa so le o la ke dia nga non ko a fa na nga o le la ka wa ngor masar sa lo mai a ver fa ke nga ya mangaku mo ko lisi ma fonki ma bau o fa ke nga le e silia ila tama o mo anguti alose lo se Domenico e le se la mo nga o lipsticks o eyelashes o kause ave lodi inga ke te fakura o kana ko kiki la vele lodi me ro maka ngon pokalami au te fai to le fala vela fa talo vatu ya wo ma pa anga mai o no ma tu tele tele no lango le so ne Valentine Happy Valentine. Au ave loli, au ave koria, au ave loli ko fama kiri vama flower so. Yo, kiri flower. Te milane, o le kele ai au ave koria, nga o fuala au a me ave. Iyo, na o losa mera kiri vai feko. Ale fo sa me al fo se kupea. O ke fakinga loko kinga. Fa ngangi ba so ko e ke o ke fakinga roko ko anga fa fi awol. O se o nga fakia o ngi la o nga mo sila o sila ese fucking aro ya o nai fasanga lava mo o jo ya o lo faia le afa pe o nai fa avelitina po o le peli po o lava e fail date le nei fia fi po le dina ya o le lei
Au foi ke roka ai misa i rumo. Ku foi me le ro bisa i rumo ka. Awalanga yesi ka fa penga. E fe alo fangi le fale. Ai fe misa i rumo o me fai kile. Awana ngalo wa camera uma me uma le time. Iyo. Ya, talo fa toil to tele. Ole ata to wo nai mata upu ma ale manai mata upu la walunga. Me se fo io le tatou fa soa. Ya, aona, o mata upu le la tatou wafia. Leanga o lena tatou tau mawhai lava fo i e fa soa tu le atou ma sauni. E vaenga fo i o le tula fono e ono tilo ma silai i ngā ruenga e ono whai e fonga fitalai ia o le ao malo, o le palemenge, o le whamasinonga. I le vahenga le watu lai mai. Ai pei tai o na nafi. E au ki mai le press release ale fionga le fonga lai taura mai le i le latu official fono. O lai le umara ka kopo kalami. E ai ona o le leheu se teimi ta te whaitau a to awit ilia i na mafuaino o lea fea na nafi. Pei tai. E isi vaenga o le saunoanga a le fonga lai tusia i lana press release. Le au te mana o oto ina mai lunga. Pe ama fai ona whaate le mai misa ma highlight. Whamone mole le vangana e pito i lunga. O lo ta ua mai ai le ai o se malo si anga. O le fofonga fetalai. Ma le pale mene. I lalo o le wha vai. Tu la fono whainga pa lota luafe se furuiva. Tu la fono o pule ma tu langa alo ia o le fono au au fai tu la fono ta siiva ono o. Ma tu la fono tu mau. E whaali manino mai ai le whaanga fua ono foa o nei sui us fono. Now, o le koe whaamangi ngonga lea. Sa koe whaamangi ngo mai ai e rea fionga le fonga whikalai. Ona o se tua inga o lo whasanga tu ia te ia. Ai mai se lawa fwoi le te itai o le tuangai. Ia mari to te leo tustusinga. E hau fia ai wa ele mawhainga ufa yaku aro lea to lau. E hau fia ai mari tato fui whaamani nonga. O ia vahenga o le tula fono wha vai. O lea la ua toi tari manino mai le fonga vitala ia lailana tusi lea tustusia. Ma whaapea mai ai. Ele ai se malo si anga lai highlight mai le pe capital letter mai. Ele ai se malo si anga. Ale fonga fitalai. Ya. Tatia la tu la fono tu maur mau tatia tu la fono tu la ngalo i or fono au fai tu la fono te sivon o. Ai ole asi ka ku ko karkala ngoa i tu la fono fai nga palo talua fe se furuiva. Male fa vai o sa mo. Ia lau sunga le loia. Le pia waksa fa po sa lo ia. Ole on ka upule ke mo ko polis ke milen ka me nga ka wo ile nga vela lu i fon fikalai. E mai se va ngar kula fongo. Peila ole kalinga ole lu i nga ba ko. A fa la e lai generalize mai lai fa la kele mai kula fongo le quoting mai sections ma ponga ma pui ole kula fongo. Wa ole menga kan fa ngai kan fa pe mai I lalo ole article fia pui fia ngai ka ko wo ma ka foi ka wo ma fonga ma ki lo lan ka upule. Wa ila umanga e ka uma mai ngai e me fa penge. Ole kan foi ka ko ta ku ia sections ma articles me fa penga ole kula fongo. E sa ulanga fa sa longa fa la ke me fa pe. Danga so mga kulanga le wa kali sili lang ka e pa kala wa le nga o ia fa luongo o ia le fo fa e mai se va ngar kula fongo. Ia lo sa kali ali se va ngar kula fongo ara ka Te peila le vai ngale te sau noina walanga a fa wa fa tau no le tusi de pate tu foi lunga. O le la e alua I lalo isi vai nga fo I le tusi mel tasi fitu o pui si vai nga fa pena I lalo ai o mea ia ele o se vai nga so tanga nga I lunga ile. But sauni batuia. O ai te le sa ngoa fa ro wikete. Ese kula fongo o ka ku karkala ngoa ai pe ese si me o lai fa vai ia whainga ale palemene la tō. I hope not. I hope ele is circula fongo le available I lungo le
makanga le website an makanga luenga whamasingonga, ele ngaka fo i leo, o penga ka whailangi e, pe wa lisi o mai lunga kula fonga on Pasifika. With great respect to le ilinga fo o le fonga, po le fonga o le fonga, le fionga o le fonga whikalai. I disagree ilanga kusi, onga o ngeni mafuanga. Le ala ka koe ovo koe repeat me ka ko fai. And I hate koe so le ala kanga koe fai le me nga fai mafai. Se ko e lunga kasi fa mo le o le section kasi o le Electoral Act 141. No we lunga. Availa le manga onga le au mai le kasi. Onga o le kasi. Le au mai reasons. E ave ese le avangi le ngofoa fai pule o kangaka po le sui fai pule. Vacation of seat in the Legislative Assembly. A seat of a member becomes vacant if the event specified in Article 46. Kako wolola 46. 46 of the Constitution. La jajo manaya. Te falta jo famani nongo le onga i le. Kako wa onga i. Fai kaule Article 46. Se iwa ayakula le Article 46. Every member of Parliament shall cease to be a member at the next dissolution of Legislative Assembly after he has been elected. Ya malmalanga vaenga ya pupuikasi. So or her seat become vacant under the provision of Clause 2. Or the Clause 2 la e ka ua ia. Let's wait. The seat of a member of Parliament shall become vacant pui lua pui a upon his or her death. Yeah, walk. Yeah, or if he resigns his or her seat by writing under his or her hand address the speaker. Yeah. Or saule cease to be a citizen of Samoa. Yeah. O mea umalanga e kolo. Ele o meet. E mankua le oare nkakalangoai. Ele fa apea e fa onga pese end. Or. Saulole di, if he becomes disqualified under the provision of this constitution or of any act. Kako woloala le koe fo ila le ahongi. Ele kula fongo le because o le referring al kula fongo le kula fongo whainga pāloka. Koe fo ila le kasi whakasi. O inga kasi whakasi de whamangingo menmena kakalango ele whaongo. A seat of a member becomes vacant if all le kele o mafua anganga ye. E alua ya o ilalo le fia. Scrolla ilalo whamole ele i o kasi whalua. E o ilalo le en pui lua. Well, yeah, because of the time, I will let people like whai ka winga mamalako ka ngofi digest ia mga onga i o kula fongo. Le whai mai la lor kasi whakasi inga i mawhainga referring iai. O lai sau wai, members who become a member according to Section 40 resign from political party to join another political party during the parliamentary term. Sau le lua B, member does not comply with Section 144. It refers to kasi fast fulu pui fa. A member takes an oath or makes a declaration or acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign country. Ele fit le reason nga. He or she renounced his or her Samoan citizenship. Ele whekaui. Or bankrupt. Ele whekaui. Convicted in Samoa or another country, I soringa kula fongo. Alua ya whamakalanga. Ole kasi wha lua la le kau ke kalangoai. Ole process lea. O reasons ia. E follow ai le kasi wha. Kasi re kau kalangoai. O reasons la e kakaunga follow ai le kasi wha lua. Ko akula inunga le kasi wha lua whamone mole. Ki lia iala i. Ole process la lea e follow ai le speaker. Inga wa umanga meet reasons la inunga. Ai kako koe fo ila kiki ai ko constitution fa mole ile faongo. Yeah. Faongo nga fa mai ile faongo lua di. If he becomes disqualified under the provision of this constitution, ile ngei fa vai. Po o se kula fongo
kula fonga o le kala ngoi kula fonga le palemengi aka ko wolo ala ilunga le kolu lua a kolu lua a fa vai fa mole laisa wai wo kolu lua yeah the appointment of prime minister shall also be terminated by the head of state pe afa apea ua leo koe avea le palemia ma se member of parliament for any reason e leo kalangoa mai la le any reason lea any reason other than a dissolution of kusa o lefai mai so se mafuaanga apart mai le whapawhala ipe dissolve le parliament at head of state aka ko kalangoa lo any reasons here okay lo ma ke lo fo ka kongu le ke lo ia pe ai vai lainga ia e le isanga ko ua ko inga any reasons here i onga ko inga kai mila feke nga i sa moa masui fai pule le lumanga include ai pe fa pe wole meet le fai pule ia le behavior characters ala ko paki I would decide le paki le atuli oi because o le fa ka inga la alela la ka ko lo la ka kala i ko le avenga ole any reasons le ava pengi o siaka makai la kofianga onga i o fai pule la kofianga ai makai fo ila ai ngo lesi por ai ngo kama fai de fongo ngo po le a se fa salanga nga se nga yo inga fai asiaka ua fa penu la fa ke oi fa ke ala oi malungu big question mark you still entitled ino fall palmingi lo wale iso ikumalo au ikumalo nga ela ko lo so fa makai e mafai nga aki fa pe alo ke makai mela ingo lo kinga po o dei foi le ngo makai o le so fa makai nga esa o kokong and this is where the culture intersect malkula fongo ale ile si ngo makai no o nga wa fai le fa ingo ngu wa eso liar kula fongo ngu a fa pe ke disagree mal fa ingo ngu o nga lo fa pe oi o le ala affecta ilo lo sui fai pule il fa ingo le ngu e ye lo oi aya e ave le court and that is a matter between you and the court e fa malama mai le court po le fa ingo le ngu o violate inga o e aya ka kau ila lo le fa vai o le ke ma fa o le afia i lo ko fi fai pule ava pengi la asiaka lo so fa makai le ke sa ko ngole o le parmengi ai e oso fa pe mai ia le la fa ngare si o ngo makai farmal na ese so ama fa ila manga o ngale ila lo i le any reasons la ya e ngo afia ile fai pule o loa po yengi ngi winga la ko ai nga wa afia i for fai pule fa penu le ai le la fa savali o ko manu o le ai ko kelo ko fai ngu ingi so yongo afia fo ime yongo afia ila any reasons so a ko ula le pule any other reasons i ko ngorengo e afia ile ke ya wo se ko pa ki fai la ko wa yeah afia ile a fongele le pule wo fa ke amal pa ki ai afia ila male afia mo isi me hola le kalfe ngai la mor kulinga le mo le fa ko poinga yeah even le fa ko poinga ila any other reason pe afa pela nga o le wa vote le majority ol paki o mankola ese me ia o le vote le majority ol paki e ave ese o mal kof kai o le fa ko poinga o male ave ese o lo sui o se sui fai pule el paki onga ua fa pea ua e solia kula fongo el paki and we shouldn't mix le constitution na paki mal constitution na le kungu o le mele fa mele kungu o le constitution sa le kungu it's for everyone o lo kongo el parliament when they become a member of parliament o le constitution si al paki kuso o lo agreements nga mal paki ai kele i sau ko kongu you have to read the conditions. Afa pengi fa my conditions e fia lau fia kokongi a masinga e fia fongo kaunga attendai afa pe fo ila missing ya fongo se fia o le akala ngol pa ki poko e valid lau membership o e agree ai menga and that's private. Ele mafaila nga fe mix solo i male mal constitutional le kungu
o ngal constitution le ia le kungu e pala i umai so se paki political party le la mai I le kolu lua a o le ke le o le wide o le space langa create ko inga nga faia le constitution onga o ke loa sa si la fia le ko inga e le kai me fike nga ia I makai sa mo le la sa fa ko paki fa porkiki a fa pengila e fa yaku lewa mawar kala o le fa ke o e mal kongu a o le ngu kongu ale le ke sa oi a fa pe mai ia o le lan me al paki da fa ye lenga o le kuma lolo le lenga vote oi o le kuma lo fu le ke representing me ai o so malva pe a fa ngalo ngo fa mat le ai au for fa ngalo ngo ngalenga and those are other reasons ava pe lola o le wa vote le paki e kuli e le kakau nga fesiringia le parlemengi I lalo le constitution pe lau ke whaonganga le kulinga e ave ese ai mal parlemengi or not o le mea ngā o le mea le Supreme Court mea ngā le alfama singonga leanga o le kau kala I fo I le whawhiku le constitution wha mole misa whawhiku lai mangingo le mai lalo whawhiku. All questions that may arise as to the right of any person to be or to remain a member of parliament shall be referred to and determined by the Supreme Court. So, all questions. Kosa afisiringia lopo e koe pe ke agree wale e sau paki, pe le e sau paki. A po pe ke kalkonguinga a pe ke agree le fai unga lo au mai wale e sau paki. Alu sa o ala e ave le fai unga ngā le palimengi, ale speaker, ave le court. E kau le fa makala fu ele speaker pa wal me le speaker e fai according ile kasifa lua le Electoral Act charge o le mo wainga ia fa makalanga o le inko paki le ale process nga o paki o le fainga ka this is where there is a conflict in the system la democracy. Onga mangkua foi a fika iai o le speaker is from the paki le commandinga le majority o le palimia by convention o le kangaka le kai paki le commandinga le majority so e mo ila o le separate ile va ai foi le pila si ko ese legislative ese ka pengika po le executive ese matutishri a o le CJ foi e appoint the head of state ilalo faukuanga palimia and there is no perfect system. This is the only system in mafaiunga kako mafai e control ya kungu in a way ko kusa mai kanga kai lalo kula fong so o le fainga kala I o laua va ai le speaker I longa ia mafau ia o le member fast but e ka kaunga separate o le kaimia because you have to serve lo constituents based o oele suifai pule alau kumalo and you have to serve the country based o le head or legislative a faila le fai unga ia ke au it shouldn't move an inch away mai kula fong e ka kauanga stick ki lunga kula fong regardless pole ale fainga ka and this is where ia o kangaka the decision maker should make a bold decisions because kula fong is for everyone e o makunga ia e saules kangaka e se lor fainga kula fong o kaimingi ile issue le ia e will become a president e allow ai ko ai nga fai unga reckless ile lumanga saungi pe ke ba ko ke le ka kurikuri ka pure fa pe o le se paki o le fa ko inga is just as strong as is le se paki a fa pe um kwa avele le kusfore um kwa le fa ko nga le parmia al majority le paki e kai ko kusa ye reasons nga ole reasons nga ia onga o lawa le ise trust and this is one of the currency if nga menge yo o porkiki. Do you trust le kangaka le anga ke kai ia le paki? If the answer if the answer is no, it shouldn't be a maybe because maybe o nga wa sit longa le fence. Ava pela ole ko trust wale ko fa ko inga ia le fionga sa fa piko kai ia le fast. That is up to fast. And then o inga fo ila kaunga va ile kongu. O le fast nga o mainga le kangaka le kai ia le kongu based ilunga constitutions, le requirements of constitutions.
o ai e commandinga le majority. Ai lea foi la ua filifili le fast, based on their good conscience. O mako le koe whakoko inga le awhionga sa whapiko e kaika ia na mako paki o mako le iei le majority. So, if you have no confidence, e mawhaiunga blame o ko le kungu, pe a whapeo le ko ke le o whaia se whaiunga e sui er ko kaikai. Ma ave ese er ko kaikai. Au le ko ke ngofom ko ngungu. O resi me warang whaarongo le press conference la uring whaiangei, e kau masalo mea au le whapeo la au le iwa ia lo ia le fast. O ele lo ia le fonga whikalai, o le whanganga le lo ia sili pe e kakau lavanga sepet sanga ia li ko team wai, o le sili me lo kau kira koe, pe se o lo ia la bad fast, o lo ia whainga le speaker. Ia kia o le whainga ka le ka ke feel sorry for lo ia silly situation whapea. Especially ia pe yes, the title is the Attorney General, but in the reporting channel, eli poki anga i le parimia. So, po le ala le me whaia kua i le Attorney General ilanga ia position so ngai o le ka ui o le Chief Legal Advisor ale malo. E subject ale me mga whai mai parimia. O ngā a fuala ia kungu ungi pe o New Zealand, Australia, for example, pe fuala o Pirkangia, because we are under the Westminster system, it's sort of like equivalent ia kungu ungi. O le Attorney General, e appoint mai sui whai puli. E ko kusaila ia le head o le palimia. I longa ia positions o ngai o palimia. O le Ming Scafo, o le head of ministers, ma le positions a le Attorney General. E le mawhaila o ngā kango le palimia e shut down le Attorney General ingei. Pe awha pe i loa le loia sili. Ingei, mawhai sa o ngā rusa o loia sili advice le Governor General pe awha pe o lai whai e palimia se me se. I sa moa. E contradictory. So, e kusaila malau fasidi awha pe o lewe whai mai le whionga laulion mali ko e iwa lo ia le fast. Awha pe o lo ia fo ia le advicinga le speaker. They shouldn't. Ele kakau. Because fast is a party. O le ia le lako kai le ia le kaiminga i kusa i sesi ku o le wha pe mai fiame. I'm still a leader. I'm still, entitled to be a prime minister. Ale wha pe mai ia le fast. No, we already choose a new leader. E ka kaunga respect ia le position a paki. Is it fair la mai le whamkaranga le wawhia ngai saungi? Is it fair o le mai umala volo ia al pare menge e whai mai advisors at speaker mka upule? Awa peo e ingi lo ia e kokongwa ia. Ia ko le i whonkoe? O le i kuala? No. O le i whawar? I will strongly oppose le position nga. Onga ola kofu e whai pule. Their personal interest as a member of parliament. Yeah. It's also questionable pe ave lako advice le whangwhekalai. Yes, I totally agree and understand and believe o le whangwhekalai o le silo ia. But ingei New Zealand. Even if you are a lawyer, but once you become a recipient of a legal advice, e ka kauanga e si kinga se si opinion. Onga e ke mawhau, your bias is something e lei loa mai iskangaka pe a whai o decisions. So ya ke au, I will always stick in melefa merku la fongo. Yeah. Because e pauale o le solutions e mawhainga whaafile mu ele akungu. If decision makers based ile kula fongo do what the law says, and ngā o whaikau aku le press release lenga ku ilungangi, I totally disagree from the point of law. Ele o iai se vaenga awa peo iese kula fongo lelok whanganga. Please tell us, ole ese senga voila le ole ese senga voila le ole kula fongo ma le whaavai. And le eka ue sa mua wha peo, i ngei standing orders. Le eka ue sa mua o kula fongo ku maun mauka. Because o kula fongo ku maunga mauka, it's just like policies e control ai ia behaviors. A whai puli, i ko kongu le mauka. Even foi la pe au i whafo e whaingi mea e akangia i wala ko ka umama inga le lako kofi whai puli. They always subject i kula whongonga. But when it comes to members of parliament and legislative and the executive part, e ka kaunga whaalongo le constitutions ma le electoral act. Ola polenga ria si aka masau. Awa pele se liko timpo se liko advisor le speaker.
e lang fa sa longa lenga ke aku ese press conference ke aku nga fa pe fo le lenga ko yo lo ya fo lo yo Supreme Court pele la fa nga langa stance le e fa pe fo le o me ma ke fa inga e fa manga ya ngoma se sa ili se liko advice ma se skanka ese malongo pin fa kula fongo ma do manel tatu manel le tatu fela fo inga ma fa so o le mele alu ilo ma fau lo sunga lo ia fa pe ia sunga le atu o le tu mau i o le talitonunga o fia me nga o le pale mengea e iai le pawa e fa malolo i lon kofi a o le ala ua mai le kusi al fonga fekalai fofola mai malimo al fonga fekalai lalo le fa vai lalo le kula fonga o fainga palo kalua felua iva pe ako koe forka ko le kusi le vai ngor kusi al fonga ale tutule lalo wanga o misid menga i piko ilunga o le ala e ka umai ai se pe o kuringa Tom and Jerry le mele fai i le mele no you know what I mean e pe fa ala ale mana ia le anga e pe o le ala ile o lopo ai le alo i le porkiki le anga e nan o le ala nga le ki go fo mo ma fau o ai kongula le si o se parte le or karangoanga le nga fai ngai pa ke le lope sai fo fe karai karangoanga ku ila e pa ma fia me fa ma ko se parte le o le la tu tala noanga pe o fai ngor siso fa karangoa kongi mai o ir power ai aku ia ko e kongi mai le so power e nana ta fai atu se piwa se ar me o ia o le mangingo ia pe no fatu fo ia sauni se i vanga na e ser kusikula fongo ese ia me ka ke kilo ai ia nga silo na le ulima mo fa pe o le vala sa kaunko o mai kusinga ngai ko ke nga inga nga oko se kilo langa it's for the public to know langa vai la o fa fia fo nga press conference afia me o le kaliare afia me ave i le media e ma fai e le paki nga fa malolo ko fika kai ai nga o pare menge fa malolo a fai ala nga ke lo o la fa me fo fika la ye le se pa o nga ia wa o pare menge o fo fika la i ka ye le pa o a fai la le wa mai runga fo fika la i langa fa kuskusi ele who's got the power ole me vale mare ke me lo mai asia ka walang makauliang sa ngo fia me foi e ku nga ele ese leo ele o fa leo me la nga le ko kipsile le fe ke sa ngo ye asia ai ila fsi pu wa mo le ka fa mo ka ko e fa fonga mai ese se single pan menge mo speaker wa lo fa ya fia me ol pan menge foi menga ilo manga ko pan menge o le limo su ko su ai le fai spar menge fai unga e kan fai speaker un fai unga ai mana tua fo ila o le pale menge pule le speaker mai ale a koa fo ila ia le e fo ia a kula fongo e fa pale menge ka wanga meet the requirement e ka unga fi fongo in terms of numbers le quorum le kalongo mai fo ia ia le speaker ai o fai unga le speaker o fai unga le pale menge e fai no le speaker o nga ia e kaunga whairwha unga the final decisions. O le speaker fo i e mawhainga kua kununga wapea o leala a koe kol pōr fonga. O angi mafuanga. O langa ia malai ka alo lea. O malai le pule a koa ia le speaker o le wharifonga. E le mawhainga se i wharas whaka ka inga le inge New Zealand. Leanga, I think o le amakanga vai asongi leanga whai le mawhau vangi fo i lea kungu. David Seymour. Lenga kau alu averka avale Range Rover. E alunga ilunga wharifonga o New Zealand. Ele ikali i election. Ele ikali sisiaka ika iyo. O le speaker nga kali a David Seymour. Lea e mawhau le speaker a New Zealand. Be refer David Seymour. Ele select committee. O anga maku faa, faa le whaipule. Ia ke au. Lai fia mes playing a political card. Refer le meta le palemenge. Which is a sao. But mangingo i o le kula fongo. A koa e nunga le ariko wha valuwa mole a o le constitution. Ngai sauai. Whenever the seat of a member of parliament becomes vacant under the provision 2 o le article 46, aga ko wofela le article 46, ngai wha makala uma mai.
ngai sa o le whāwalu. The speaker. A whapeo le kali le speaker le ngaka kowai aku ngilang karisi kuskusia. Is he the speaker of another country's parliament o po ngai o le speaker o le malo Samoa? Ale sa o le speaker. Le sa o le whāwalu. The speaker shall, by writing under his or her hand, report the vacancy to the head of state. Le wonga mo wanga evidence. Ikusi nga mako. Ua mako avesea fia me ia malvaenga ko rima. A mai paki le fast. O le whaiunga le fast. Kusa o ngā waka o kuai. I lalo kula fongo i o whainga paroka. Ua vacancy tia. Langa i le mawhainga sui lau paki. E le mawhainga e alu e ke kukokas. A o le run le parliamentary term. So i sesi lai ku. Ua meet criteria wale eise ko ua whesiringi ai. Fea kongo la paki rea ko ke o mai. A whapea mai o le waku le fast. O le kalia le fast. We can sue you for using our intellectual property unlawfully. E le mawhainga kou ka ua o le kou ke pāro le fast. Wa umanga kuri o kou. A whapea whaila kou ke whapea kou ke o mai whonga le fast. It's trespass. E le mawhainga kou koe o mai ngi activity le fast. You are not members of fast anymore. And o le decisions ngā ia. E le i whai kai kai o le pāki le fast. Ngā whai e le majority o le pāki le fast. So o ke le iloa la po le ala kula whongo le sa o ia le sunga i asiaka. A whapea i ese si wha avai o le akungu ule o iloa le akungu. Laws are public records. E si vaenga no te fia whaafisire tua. I just saw something. Se vi whonga I runga le tasi whaatasi o le Electoral Act. Wha mole mole. Ona le vaenga mua. Vacation sa. E le mea leu te spottinga kunga I wha mole mole sound. A seat of a member becomes vacant if the event specify in Article 46 pui lua, pui A, pui B, pui C. Ngā ole A, B, C of the Constitution or subsection pui 2 occur. Now, let's go to 46. Let's go to the Constitution. 46. Sila foi la. O lai sau for my 46 pui lua. The seat of a member of parliament shall become vacant. Remember melenka ko ia ile vacancy le sau or kasfakas. A, B, C. Alanga lele wa ia marti. Or any act. Mangole on meka uanga le 6 le 46 2D. Wawela oi, o lai sau le kasfakasi, o lai ngaka mai le C. A le o sau le Constitution, e fai le D. Te atanga whana koe reflecti kua, menengo wa, leno wa, le wawela iei, whamai. Nga o le a, specify mai le Article 46, pui lua, A, B, C. E le o iei le D, ai aka ko wonge le D. Wawela oi le mele se pela me le D. If the member becomes disqualified under the provisions of his... Okay, I see your point. Yeah, can we have an explanation? Okay, ka kome isa o ala, ile vaenga lua. Wa le rupo o le sa we me ia le... No, le vaenga lua o le Constitution, Article 2. Famol mole. Vai le yo waka o ke lo ya I E mo lo ko certificate. Mo le yo ele Article 2. Ngai fai mai. This constitution shall be the supreme law of Samoa. Any existing law and any law passed after the date of coming into force of this constitution which is inconsistent with this constitution shall, to the extent of the inconsistency, be void. Supreme is supreme le? I like how called it is supreme. Yeah. I'm a oila. Because I think ole ahingi or kakalanga must be last week. Nga fai la uia nga kom fai kau fa ngofi.
O ke loia o kanga ka whai kau kuspa ia. Ka piko sili anga whai ngō whianga malama i le kula whongo. Le anga e cross-reference le whainga o le whai kau ngō kula whongo. A mawhauwhaula le mele whai mai le Electoral Act. A le la whai mai le Constitution se ele ti. O le mea whainga ngō whaakarikali a se whai mai se si le mele. Le anga o le ka oko I le vaenga lua o le Article 2 o le Constitution. E supreme. So a wha pe ese inconsistency isi kula whongo ma le Constitution. E ku le whaavai. E marosia. E ku maki al whaavai. E whaalongo voila isi kula whongo le Constitution. O ma whaftai zau ni walanga lela ua manino. Le ngangu whai atu. Ono le tati whaavai ni nai leina ma vai leina. Langa o le o folo uloto tulo. Ile sau noa manino mai o le fofita laima mai lana whi autustusia ana nafi. E le o iaiso ngā mālo si anga. I lalo ia sauro maririsi. O le whaavai, kula whongo whainga pāloka, kula whongo ku maurmoka, kula whongo I ngā whaavainga mai o le whongo au whai kula whongo. Wha leise ta kula whongo lang ka umai. A lea la tātou bo tātou wō nei le vaenga lea o makua maanga I o lea onga le whai I le mele. O le umanino malama, o la e iai, le tiola, o la I o iai fōi, la sira fia me. O iai malo sianga. La iai le malo sianga. Yo, o le alo no mafau sau ni mele adawa. O le alo no mafau I cases fo ia po pele o le mea e o kau fo la lima si fonga fekalai. Ona o nisi fo Johanna fai unga sa fai mua. Me se are case le kula I pamlimo. Lenga guilty mai contempt of a court male parliament. Mana tu fo ku kia fi kausanga male afa kia lo kausanga. Ai te ua toe avatu ai o le wa koe apili le vaenga le. Ai avatu o mana tuala o le whaavai lenga whai inga wa le mea moni ana whai inga le na toe whai ina whai unga wha masinong o ia le parlemene. Te whongwhita lai. Ina ua avatu. E malo si aku ia whaavai. Fusa ua le ingi leo o I ku malo ia. Mora kaimi a koa. Now, but the only reason, correct me if I'm wrong, the only reason o ke le compare inga le situation le ngā mana mea lea. Le anga le o se contempt of court po le parliament. Le mea lea, o le issue lea, wa kuri oi. Kule paki. Wa kuri oi lau paki. Ule koe whakuku oi. Yes. Wha mafa me e lu. So ele o se crime, wa foilele wa wha maungia mai re court. Wa pe o le mea ngā, o le kongi mai o, vai I, waku o, vai. O le issue lea ia. O le isi whakuku a ngā lau paki ia oi. Wa whake pea foilele o le whake a oi marangu. Yes. Pe foi on failo fa ka inga al fa ke anga manu e a fia fo ilo ko fi fai pule pe fa pe lo fa pe manu le ai ke lo ko e fai ngu ngi a siak a vai la le fa pe le lo fa ngalo lo ngoma kai me le singu wa fai la se pa elections ai ke alu la ke run me ngu nga ai fa pe ngai le fai pule ngangu ya so mai la so ele ma fainga e ma lo la ngola le fai pule ngangu pa e ka ua ia ongo le melenga e langa asia ka lai ki au ia o le ka oko le kong le whaavai. And o le voi whai maile vai ngalunga lua le article por whai upulunga lua le whaavai. A whaapea e iaise inconsistency I se kula whongo ma le whaavai. E supreme le whaavai. O le supreme lua le kungu. So e whainkaanga o comments I cases ia lenga e saungo ia siaka le case o a kula epa ma limongi. Ma le whai unga le court ngā umai. Pa a whaapea ngā lolo ilo ngā le mawhauwhau I o le whonga whekalai. Mai e le kakau fo inga whaapea. O ke musu ke o koe whaia inga. No, it's not about you as a person. It's the title le ke holdinga, ma le ngofoa le ke representinga. As long as you exhaust all avenue or kula whongo lai available ia oi while you holding that title, you have done your job. Po le alfa unga e mai ele whamasingonga, ele whapeanga e kango whaise unga with malice, po se intention e whapea personal. O leanga e ka mawhai e uphold le constitution, makar le constitution, e base fo ilau oe ko whinga o oe o le whonga whekalai. O le mana ia nano pick up inga vaenga le no ofisiria tuai. Lenga o jailoa. O le jele o vaenga lai uphold li o le parlemene. Ma le saufa whaile o kula whongo whainga paroka. Le lana no pick up ina, pele o le mea lea.
lai fa pe ele fo fe kalai le anga ele o sa pela mai ele o ka ua mai le ti I le kula fongo le fainga paloka so therefore maybe o le di constitution e o ko e fai or court Yeah. you know this is me just thinking like that back when we forget fa le vainga le no fe joy le tasi fa tasi ya ma fa no le ma fe la o le di if a member le sa I wale lisi le sa lunga pe o maliu pe o fa ma vai o le si pe ale to ave ma siksenyo sa mo ai sa ro ma di if the member becomes disqualified under the provision of this constitution or any act manga kuala ke lo la fa perma fo fikalai okay ka ko arula ka si ile me foi le tasifatas ele ona vea mai le di so ole a o fa maka ivil di mangua ola pe po o pai po le ala di mata ina ia fa pelo malona manatu a faia ele o saul di runga I ele o si problem nga problem nga constitution e o ko avi o Supreme Court a o le ala o e ko e kali mangingo alu no ila le o ke le ngole o le constitution le mele na ngala la ta auto mai ilo ina le vaanga le fa if there's anything ole article lua por fa polonga lua le la sa wa ilo le Supreme vai le ke ro e pe ia o mo wanga le mele o mo wanga le reason ele o se me fa nga ka o nga pa fa longa region nga ale la tali I le reason le na vai o le Supreme ma la constitution a faila ola ka umer I don't winga ayo Supreme the constitution ala fa pe lo ia fa ko ma fo ka fa o ia la me la nga Supreme Court o ye ko ngalo a makanga langa mai kulepa and ole term le ke lenga fa nga mai le sunga kulepa unconstitutional wow onga a fa pe lo ke le va ai le constitution sa ko ama kama fa ye cross reference ia va engol kula fonga ngal constitutions no wingala o mai mausa o constitution akako and o ivo iwa will reduce ele value of the constitutions mai wa visiting ia ifo o ai kongwa ia keeping ale rule of law is it o kanga kala kele po o le solo mua mai la ko le lunga le legislator ngala ko kama fai pe ngai sa ngo fa maka idile il fa viola ku mana ye se tatu le nano te fai kai sili tatu tu malolonga sai va tatu po kala melanga ole ka senga se kai si ole hero le tatu malolonga fa si kai po vai o makua se io te foi mai fa tatu po kala me le via Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. Mo le fa ngai no le talofa. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Whanga ese on semo, ngalua nei le Odd Constructors, as a supervisor le Orisima, tua le lei ato toa. Ia e recommend ai le O le seiliga o le Amio Tonu Family Club. O le aseina I le asoiva o le masino me lua felua se fulu ma le lima. I le no foana I seina I fale ata. O le ngalo do fatawina sau tusi lulu. I le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala. Be fatawina fo I na o se pepa I le na o le se fulu ma le lima tala. E whaangata pe tāpunia avanoa. Mo le fatawina o le tusi lulu po pepa lulu le aso lua su ma le lima. O le masino a brila lua felua se fulu ma le lima. Le lei tato fa ilonga mua e pei o le manu maloina o le piki up fou I tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua super fa ilonga na lua race SUV 1.2 liter lua velua sefuru mo le fa ngata ino tato fa ilonga tupe ava tama ina vale tonu sefuru afe se yo atu ile afe tala le lei tato fa ilonga o ringalo e le lopo o e leisi le o le afa mruina e le lulu mo le sailinga o le Amio Tonu Family Club fa so tai mai le tato official le Blue Wave TV lungo le club le tau te yae mo sau tusi lulu mo le reise tele Taimura wati wa tele titile tu la elima
ia ile dei fa sorry on oi vai la ka ko ia wa ka wa mo ma fo le vai lengor constitution o ia lo il tanga te fie fai tau o ili tus pa ia leina ma vai leina ia ai vui Ne. ia Ile ngoi. le Vai, ma le va vai. ka join mai vui ara ngai la vai man to nei tau na join mai ero ke ale lima matulanga O lo que no fio vai ku le po le silu le Io po wa. o le na fanoi mai mo le mo Fe ori. le e fai malanga le O sa lau. le Ia, le maru a fa fonga mai le sunga a lo fioga vui ia el tato link ma sani la valena etasi e join mai ai fa mo mole ia ile tato por kalame ile nei foi vanga le fiafi o le fesili le si vanga la tato se mai ai sauni o le ua mai a ona fai mai le press conference ale vanga fa fai le fast le fionga te fono ia ma nisi fo io ila tau fai pule na ta ua ila le tūlanga lea e na ofisili ia au tanga vaia tūlanga fo ile le pasi ai na o nisi o tula fono sa la tau talanoina ia me kai mi fo le road show mo fo le tunu pe ila palo ka ko ia ngui fafo fa tau no mama fa mausali le na tula fono ia ma nisi ia tula fono ia markara le kupe o le lang kali la au li ma di to afa pe lava e au nga fa kasia ia fia me malanga fa nga malo malatou e me na latou amata mai tulanga al fa ka ngui ngo me forfole le tunu tene le se me la le palo kai fu e pasi se ivanga nai wa ese sola ko manga kur ke mingi e wala nga le pe u fa ali la vetula e pala tutte le lonoina la so finga vanga le ja te al memo mo ai unconstitutional the executive layer kai mingi mai e te tau wa ona solve le fa fi tau li mo ina ia avoid ai fo ingisi fa fi kauli later on given ele oko yengi malo si anga farkula fongo o guarantee legal authority ya fia me ma marka pengi kar kai mingi I will null and void so o ingala ka nga mafau fau ai fo i ma fuafuanga i I think ol kai mingi is not about the politics it's about protecting the constitution mana ia fina so finagalo le atua fa mate e te io e te tauna fix mua le fa sa ongo le issue le pale mia ona tape nai la ia le mo pasi ai ngong kula fo O ke mkwa yo e la ven mele o sa ngai sa un. However, fa fe pe a fa ke o fosil maso le mele. Le wo ikno a ko ar mele nga sa ngai sa wi me sa nga sa ngo ye. A lo ke fa ron ku le il fonga ngi il press conference le sa ngai. Pe mo ki ngo la ba fa le fonga so fulima. Ma le fo ke va ya ku e ko lu pidi e ka fa ofie. No mo vinga le foringa mai. Pola la. E o ai fa mele pe so kula fongo pe a le la fosil maso le mka pula o le fo kikiro e koru e pire kaunga e kaunga pasia ke va kunga le lua le usau o ke le lo para me o fa speed a pe mar speed le ke lo va ku le o saungia mai o le pire fo le e vai ku malo u fo e le vai ku malo le kwala me fa penga pe fo ringa mai le la ignore me nga ngi ke wa fia le ku malo kwala ala ke va ko lua pide o saungi pasi le so e ke ola o minga la fisiri o le ka ke me ka fai ai foringa me le la fa maka iwi de ya palmingi go ahead ma fai me le fosel maso ma pa sekula fongo le kinganga ilo e lo fa kula fongo ingam ka ku me le wengi e te sira fia zau ni ma le atua o te langona o le malo si anga walanga le a fua umangei le press conference le fai men nei ele o yeise no ta inga la auli ar mali toa male la to majority e mingo ya se me e swing on melia fo ele o yeise ma ele o yeise nga ka is a vote of no confidence ele o atangia mai fo ele ave fa msingonga I don't know ele o atangia mai vavala mai le fo o fo na lima mai fo fekalai engare kasile la ko options le yai enga o ku wa ku la fio ngar sa fa piko step down fa mo mole me eseia
Male aila le si solution. Le tano fo ma. O le si solution. O le kula i ser ko ai vale sa fa i ko ngor kapengeka. Fa ma vai mo la ko kofi fa mingiska. Ai me mai o mai sa fa sa o ko malus fu. Pe a fa ye mongi ala ko upu mala ko i fa mala to fa no ye na fai. O lo kar ko ngunga. Walanga e vacancy loa ia walanga nga fai ia fia me honest loa le to ivalia. Ma fai sa ia fia me ia la fa pe. Fai le mele fai anga losa ma leoka. Ma to lupe. Fai ia malia maia. O makua mako le mo le unconstitutional me ia fa. Io o matole o le ai maku sanga mo ke mo e pe or ki mo ma. E se tai talinga le sa o le ku. Ele le fo nganga ka ku ikele le ku. O le melia. Mako fa ma vai aku ia wala ngai mo ki ngoi ka o kulo e kuria mako. Le la mato me. I o e fa kingo physically apia mai ke loi. Te lo tasil na vainga. Ia wala nga ele kuiro ele fa ia tu lo wala ia fia me la fa ia nga langa ko ngo sa fa mai o. Ale o me e se mai to iva. Ola se rua finanga. Pa kasina nga ma ngai fo nga firi. Me I mai fia me. Ele o le mea mua nga e prove ai wa unconstitutional langa kulanga whaplemia. O nga leo ese paki, o nga lewe le kula fongo. A le eisa o paki, po ua sui lau paki, po ua kuli foi o e lau paki, like any reasons, lewe me le constitution. O longa winga wale ko e valid lau sui fai puli, e ko kongo le mauka. So ese si laiku, e a whapengi ai o ese ko aiva lea, o nga kuma kila male ko o ongo lea. Ele mawhainga lako whapea aku. We are party of 6 now. That's a new name for our party. Ele mawhainga lako whaia se paki a le run le term. Mai makua whisiringia sarile a taua. Mai ole a matua I kurimpei ole upo e whaifusuanga. Ole a makua kona I lo inga. Ma le whong whikalai. A wai mei e se loa le ua join mai le whionga ia vui mana e fo ile wha fa wheloa I ai. Wha umatura utara le tatu wha wheloa I le. Kusa a o ese mai lor ko aiva lea. Mo fili okay ka ko sa fa I mela ye le paki ka kia ka ko filming sky ye e ngala ko o ka ira sa fa mai ile ku le malo executive ole ala le si fa vai ma de skula fongo la mingo ye ngila fongo fikala in melia ole a fo la dima mai bela ma fa pe mai ele ai run per ko ongo le nga ile o faina e au se mea e ongo fa malo lo I me E ongo a fia I marfonga whekalai pe a mukula e pa moves emotions. Onga wale whaia longa kiu ke lalo le. Angalanga lua... Tato whawhira I atu. Ia I lau whionga vui. Ti a tole foa masina mua senga wholava. Ua uwawa I atu. Ua matua ma anumi mai a lau pupula I whodinga mai. Ua umau e whaitau atu la whono nei ma vai. A tala whatu. A whio mai am tala mai au. Ia ili toi tu lau tato purkalame o lo. Toi ma lo le wholau. It's all yours. Ya ho no fa fino ya tu lau to file vai malai o te tai fo o tatu por kalamo o te ya ile ne yaso ya va pe fo ile sunga le di loia ya mesi fo sunga ya le ya te wol fa funga fo o tatu tu mala tu mai moanga o fo lo fo fa fino ya tu ile nga fa lo amadu watu sa te tuli mai ya o le so ya samato ya o ile ya po ile ofisa o le le au malo tato malo mo wel filo inga ma official le so yo la na tuli mai ya ina ya mo le tia no sa fa ye la lo na wa le va fo yo na fewa I tulanga pe ona ya uile ono fa filo ya tu to uso pa ne to samo to fainga ya ile ne ya so ile nga fa lo talo falava Ba lo se fo lau ma lo le fa toa le ni ro mai va le di fu vanga le fia fila u fionga ia ti tau mai ia ole o le tatu fa so ile so o fo ile va a polima manono o la ile ipipi mai ile va ai I mori fanua ai o ta o fo ilo o fio mai ia se I a mai so sao ile tulanga ona inisio mata upolo o tato wa tala do ina mala wa lunga so tato no o le fasili o te fia o tua lau fionga vui e fa mata le so fina ngalo e fa mata te tau ona fofo le fa fitau le ile tofio le pale mia
matulanga ye tupu tono le fast ai le ito tau fia le fono ao le le tau fia ni fa mata te tau ona fo ia le fa fitau le ina ia o ai e pasia pilia wa fa la mai matula fono tau fa fia e te tau ona pasia lo na tulanga alo ia e au noa ma se tau lape la pea o se fa sino mia ino se tangata Malo ma te tu asia to votu sa o fa mtlanga il vai ngai pe ona e fa fesili ai o le tali a vui la to ia o ma mau tai kwa mau wal kaimi le nga au mai ko for fa fi ka u le ma fa pe ai ngai o se pasia ia pili ile ku o ngi pili fai malele a mi kongu ma pasia malele a mi kongu o umanga ba lepel fa vai o ka ku ala ia la ile ngo fo inga kan mangingo la palanga afaya kulang ale afaya le pasien ngai kausanga awal faya takia al me ale nganga wa ya wang ifaya la la me la ko mai ko keu le kulang ole ko mai umale le ko ongo fa kasi mar ko iva ye le la le a ko ngwa sa wale upol ko inga sal longa e ya vale le vale uma le ku le nga mong yal nga ilo watal tonu nga totas au ngai kau fa bale nga le ku au fo ngai nga ngau ka nga ka ko finga ai wa au la ku ka ya sa mo man ka poi e le nga fa lol pa ku fa fonga mai lo tatu tu ma lo fa tai wala nga le tau mai ma ne lo fi nga lo e fa ngo fieto tu sa o le tau ai tau no mai o le ai tau sa ili matangi po fe tonu e mawaile for fa fi dauti awala ngai pe yo le mele tau fa ya tu nei ya pe ye se fa to fa la inga le fio nga tai pa le mi fa ma vai ono le po fa ti ala to mal pati ai ale ai ngai e ya lo no fina ngalo ile ye le fio e se le fio fa ma vai lo no winga la e se kula ngol a kupu mer ka ko pa le menge e ole fo la lima mai le fio nga fo fetalai ele ai ne ona malo si anga fa de tu la fono e na te tango ai fa anga fua se no foanga o se tangata i tonu o le pale mene. Ia e fia whari so whina ngano i lea me ta upuro vionga vui. Umoni ai, le nganga le lasi o vatua le tala le nei. O te whaafetai a ua ieni o uso e la tu te langolongo ina la ufi nau mai ai te usanga e tele o mawai. Ile mele nei o le fawina o ni tu la fono ai fete na i mal favae o la upuale a la mangingo favae a fke nga i le kula fongo mal favae e ako le sami le kula fongo ai fa ngal favae al ka ko o le mesa amak sa sawa i kai mele HPP e fke nga i la kula fongo nga fau wa le mangingo yo kula fongo sa fau e au ngoa ma se pelepesike nga ave le kungu po se referendum nga ave le kungu e kali mai le kungu i meio la aloke ya ai le ngaka ile nga o lo la ko fawinga o kula fongo inga ia benefit ai la ko ai le benefit ai le kungu lo kele longa wi e makua ke le alf ke nga inga mal fa vai o ka ku kungu mal malo ku ko kasio samo afka ya ke ko so wa kala ngonga volo ka mafanga inga wo fa longo mai ama mausau ma o ilo ai fa fe kaila le ai ko kele a ia uso e kuku o le finga unga ngenga o finga mai ai le tua fe se pulu limas por fa salpe o ai le fe nga palo ko lua fe su kasio sau ka wala nga ya le melnge fa kai o le fa kai lo fionga le lilo ia wa karkongu fo iwa ele ko fa bele inga se sol pal mengele ku ngio sa mo ko ngingo sa mo yo ku fa mal ma ile va enga nge ape ngo voya ku asiaka anga lo fa mo mi ya sa mo ele se me ku ele se me fa be ku yo la lo ba ko le la su nge i fa yele mel ya kai alo wa kan ko ngunga afa ya lo fa mo ya sa mo fa ile mesa porque meu kawe nga fa kingo pulang ol fa vai se fie me le o mau kingo ka ko wa le sa pa ki wa le nge ko pa ki o ko mai a ke le ke foi pe ko fika ya ke wa sa ka ku mi kingo fakas ala ngale o no ai o ke le an lo fa ya sa mo ko ke an lo fa o ko nga o ko
Kalo fai le ku o le vanga panga ki e ku fai ma mai le ko ba le ku ya ile nga fa lo kulanga nga kailo ye so ko fina nga pe ko ke manga o inga ko o mai fai fa le se kala o sole ile lo pe va fe ko fe alo fangi ni fe akisi mangi fe songi ko o mai ko fai o kala le kusi oki o au fa ke aku o nga wole kausisia kulanga pe o nga yo nga ile nga fa lo alo fa tai vui o leua va vai atu fo i le angiang ia tai o le tua ngai ia wa se fo i faingo sianga pese pe yo kai fo i lele e mangingo lunga e vili lalo o le kai mi wa pe e kau fa io e pe wo pe o se tai mi mo fo i le va atu tawang yang i me fa mai e sa ola la uli ma ale le mele ia ai ina se tia fo i le malu o tai tai a o ele tanga tai pe to silina e mala mai sia wo ia ole asa fa to fala inga e ke so wole va fa ilua o te mala le ole asa fina ngalo ia i ile nei taimi mali saule wa apaka mai le ape foi ali tai ole donga fa manta ele oni ape foi fa ta pena foi ole fainga bano to lo felu ono le fo wa pata mai ole asa fina ngalo ole fisilia tu ile pa who are you trying to fool lei me sei ko ka kongu yau ala nga le wa taul melenga e manga oi le wa e fa pele ai ma e fa pili ia fia me inga faile le a fo le mal le nga le masainga o me uma ia nga e ka penga inga so wa ge i fa pili inga nga pu e kolo pakakolo ka mela la nga e fa fonga ia le se wa fo iwa wa pala po ia por kiki le fainka kai no aku mele ka o mai e kuilepa ele ko vale pela upule fa ku asia kamal fa fonga mai ele tunu e mesi fo lo ku sa se ko kuilepa ele ko fa vale inga se sile ku na le la message fo ile so se fa pule a ma so se sui o fe o sa ungi mai e sa we fie ka ku ile mau ka o sa mo aua nge i faia upu mole ile ku ai o mai e ole au mai e kaukua sa moa ai o mai i o kasial me nga ku ke o mai mau ko fia pule ile ku ele ai a fai o mai e kaukua sa moa ole kaukua i ku malo kai kasi ele fa ku ngela upua kam fainga ele upu mongia sila ko ai o ku sui la au mai sila ko kala le kungu o le me kupu e koe kupu fo ali pe ale ata mai sila ko ale kungu au nge koe se kia se si kupe wa kupe ia o le fa se ai o ko kele o kanga ko mumu fa mai ia o le la a ko ale liba ka usanga le ko o mai ma ko fai pule lau kala ma sangi nga fai le melnge aba fe nga ko fai pule la fai pule ka usu elo ngau ile kuwa kulea o le o kulea o fai ngol video ka olo le kai mel palo la walu fai pule ko su e longa ngau ako malonga ngau ango ya le kulanga nga yai awala ko mumule ku pe a fai e ma ku a ka ko ala ku lalo mala ele pe ko fa ko la fa ko ngela po kam fainga al ku lalo ka bo leva ka ku ngeme por kiki ma ka va ai ma ka kilo ya kalo fai ele leila ka lai malo au ngai sui fa ku fo ie ka fi kuli ai o ia inga ia o sole ke o fo o ka ko ku menge o lo ar ku mu to fa bani kala nga ku sa wal nga si stila ko koa pe alo lofa ko sui le au mai la ngor sui le ku malo saula ka ku le ku malo au ka ku ala ka te le nga fa lo malo fa tele ata wa ina ia fa fsili Maro voi, ese ro au leipa ai kange. Okay, o lo ke mai ka waku o fionga voi nga faka ko fo i mai mo ko real malo. Si e minga singa fam kalanga ko mafkanga fo i mai real malo nge e, 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 e,
na o whailutusi tā mātou whiangai. Ia tamaitai whailutusi lua ma tamaitai ofisa. Tali le leia le mātou sa vali. Pamtatala fo i le toina ia le tulanga e pe ona iai ia le wha moe. Ia ole voilau au mai le ta ole sile ona ta ua le ia tau ma fa fonga mai ma siata ma sauni mai so ta tu tu e la ngona le nga ngol fa tai i le ofisa ona ole talia ina o le matu sa vali mai na ufa mataltala fo le matu sa vali you can read their body language ile anganga fo ile le e fa matala atu le nganga o le fa moe o le tunu ai e te vai atu le mol tangata e o la ua mafatia mai ia mala ua ona o le fa matalanga o lo batu ia ma fa mo i mai e tu saule tulanga e pe ona iai ia ole nganga le na ma le fa matalanga le na ai o silo na fa fetai ia ona ua maua le anganoa ia ile li ona sa iai ia tutungia ole fionga le al malosa fio iai le so ia le lavanda maua le anganoa ia matu te whailoa iai ma te maitai whailutusi ia me se poilu te maitai ofisa la fo i mo fa mawina uma le nganga o le fa moe ia e pe ona matu savali ai ia le ofisa o le au malu o tātou malo e kamaku kele le matu tala noa lava mai ai si maku ke o le ofisa o le palemia o le alme mai le ofisa o le palemia ele toi ala fia na bel teimi le nei teimi o le tunuu o le kamala o le kungu o le kama ainga le au malu o le malo kako o kangaka o le kungu le o kako sulu aku o kako mo mia se so ia o le kalaku nga ni aso ai mo foi pa malo ma kai lo ku kapo inga ia le la mo mai te watu yo ko ninga tulanga le lei mai lama le fufuanga ma tapenanga o ia nga falo si ko e fa mangingo mai la bon ka pule voi ole orko sabari ninge fiafi ole fa mo le la sulu furbal le o mo fa ilo mai engis ole ato pa malulu atu le nga ole na au mai le fina ngalo taita io kalestia me foi ole pelo tusi ole e kalesia so fantas ia ina ia wale fono nei le mais fole ia le afo ia lato ia ona famanino mai lola le tulanga o le aso lusfu fitu lava le o matu tuina ia ile ofisa ia afa ye steps wi inga efsuia ai mai la na fionga ile au malo tato malo fionga le tamai ia malo na ofisa ia steps wi inga ia ale aso le o matu tuina ia ile ngang fa ia fafkai ruma ma mawalanga o mai kau fo inge ia kunselangi pera fo i se la ko fofuanga se la ko fo i sabari file mu fai o msalo ya ngai ole le fonga nge high commissioner ka ko ia por konsula fo i kele lopo fenga ia le sa mor kala nge o sa mi fo ia kunselang ia fa mo ia manguia le fofuanga o ko sabringa la nge fia fisa sa avengi ka pu kuskusia pengang ko la ba ka wang fio ka ngai mi fai se karmo ole mo tawa ole feutana inga sa matou na lai na matou savalia e pe na matou ia ile teletona nafi ia ai pita ia ua le feunga ona ole sa fengai le li ma na malo ia le lawan au mai el kali ia i le ia la wa bolongo mai le ofisa ia ona lo ia ia le alongo mai e la le matou to ile so mo le ile nga fa pe ia la to ona le amana ia na o le matou o matu tangata vai mal fatau va ia e faima vai malima ole tunu o tu sai o fa mo sa fono ile aso na nafi sa fono ai ia fa mo tu tele ia sa ia ia awai mai sala fai e pa pe foi ole ia manino ele o se ine iva pesi si ai o se wa vai ngai e fa manino ele o se savali ku mboma pune ole savali ele tunu yo nge ke fo mai ngi si fa pe mai ia langa ya ma i vai ni fai nga ko o mangi fai i fai nga to ka ko wa asiaka ole savali ele tunu olona winga e wal pepe me ya lu el savali
to se yo al to tangata o tatu tunu ai le fa pe o savali ku mo pu mai e le ngang falo malo faftai ole matou fesoʻataʻi nei manai nisi o mafutaga na vili mai atiaʻu nei te lola mai mo mai o Washington le isi vaega lenā e tapena se latou savali ma e toʻatele uma o inei foʻi aukilani latou ia mai e taua foʻi le faafofoga mai mua ualaga o lea matua i clopo le tatou polokalame ma o lea mai mo mai ia communities ese pea ona saunoa ia le fioga iavui ave ese o tatou faiga faaporokiki foʻi ai pati ae tatou ao fakatasi sa vavali ai le sa vali le a faapeke le o i Samoa a o fea lava ia le skeke po le atunuu le te iai a o aina e o ke naisiga pe manaia foʻi le aso ia lai ai ia mo kakou magele ia matua faaleofi i le official consula ma le a tatou Samoa ia ae mo Samoa uma ia o le avanoa lenei ia e mafai ai ona faailoa atu i taʻitaʻi e leai o lea e pupulaku lava Samoa a o faimaiga mea o lea e fasia le gata au pulapula mata tulou faapei o lea foʻi mo afetalaiga ma le moagagana le atunuu ia o lona faataua ia o le mau atu ua atoa i ai pafagota i tulaga o faaululuga o ekalesia ia ae o le a foʻi se sagisagi faamanuao mai a faaululuga o ekalesia ae iai foʻi nisi o ekalesia o le taumaua pe ua matuahofo uma atu e o ai mo talavou ma tulaga faapena ua lalago faatasi avui moni famaoni asiata o le e tangi ua le loto ma le agaga ua po ai e matou ua te fai le tauala ma liuliu alo le lupe i le tofā i taʻitaʻi o ekalesia o le lagona sa iai afai ua tala uta tonu tai afai ua faale tonu upu fai o malo ma taʻitaʻiga malo ia o ai ao i ai le atunu na manatu la lea sulu lo i taeao le tala lelei sulu i taeao le tala lelei ao le upu moni a asiata i le faafoga mai ma e leʻi faapea lava na tali e ina e taʻitaʻi o ekalesia le matou savali na o lo latou finagalo i lo tatou tamā suga le faalii ma failauga sa matou malaga e maise o tinā tele o tinā sa matou malaga oi faafetai ua leva ona tatau ona tapena le faamoemoe lenei o le latou tali e au ai e sa vavali ia o lea ua matou mulimuli a lea i le mafutaga ekalesia so faatasi ia e muli mai le faafetai a le failautusi aoao o le ekalesia so faatasi ona ua matagofia le matou tapenaga ua matou leo atu muamua iā latou a ua matou o muamua e tapena mai ia faaululuga o ekalesia ua ai ai uma le vaega le lefono le laafai nei le vaeasefo ia o le talatala atu le i le tulaga e pe ona iai ae pei foʻi ona iai le talanoaga i le asonanafi sa ou faaleo ina ai a oo ina fesagaʻi le tala lelei ma le atunuu e lolo a le atunuu i le tala lelei ia o le gaga foʻi lenā o lea ua tauave le taimi nei pei o le a lafo a le faamuamua i o tatou taʻitaʻi faalelotu ma ekalesia ia o le au lē taʻua le suafa o le ekalesia asiata lea ua e fesili ai ua uma ona faaoo mai lo latou finagalo ua oo ai kupulaga kalavou iga ua faali ai le mataupu e taʻitaʻi o le ekalesia ma fanau o le latou tala ma au te sa vavali uma i le faamoemoe ia o se agaga sili lea ona lelei ma e tate e atili ai ona tafia alu tate savali e tautua le atunuu i le avatu ae tali lelei mai ia le agaga faaloalo alo faafetai malo soifua vui
Ola o ifsili e sanga tonu ale tu la fono. Do you think o foi e lo le tunu o le tau sauni o le fa sauni le fenga palo to le lua felu ono. As a future lawmaker, do you think o le leitu la fono le tunu po le mea o la to lo taita ia le tunu le fa pongai o. Vai fa pele o le leitu la fono wa tau na sui. Ai va pe fo ila le o le leila to lo o fa ua tu la fono mai la to lo taita ia le tunu taimine. O le aso o finga ngalo o e o le te fa sauni le fenga palo to lua felu ono. Sauni o le upumoni ai e le ai ma se tapenanga na fai e utua ama o tātou mātua whaleton. E peo le upuoni le sauno so i la uli le mali toa. E le tapenaina se mea whaletonu mo le tunu. Ta tonu foi whapel tapenanga o tutua ama mātua. O lo utali tonunga to tasi. O le matua le leia o le whaatulanga ina o le whaavae e meisei o tu la fono sa whapeo na fausia. Ai o ngā le whale kongu au menge yo o ka inga o. O le whale velawe o le mele e pia kona o Dr. So o le nei upu. Ua kele kai. I lack le leadership. O le mele te tau ona o na tapena ina e a fo i lato. Tapena i le lei i a lau taita inga. Wai le se me kau ka penga inga o la ai whai kai inga ngai kongu umawhio anga mala la whanga mai kumano. E kai ai le loa nga whakingo le kai. E peo le winga leo le te whamtalanga. O le whale tonu. O tata. E lek le mele o le teita inga le lei. E kau o mai makai ka inga ho ele le peo nga sao ngoa le aki po. O le me, myself and I. So our laws are okay at the moment? Our laws are okay. To me, personally, o tula fono sa whapeo na ta oto e pale nganga o le toe whafo i lei mai alta tu whawai na whausia o tu amatua. Toe mati le lei ai ave ese mei nga whai ngei ane ngaua. Na bo sau ngei ni por kiki lea meo bol pulanga o vae ka whao tu whai. Ia ua whau i ngai pula kongo e le kai o nga kāra whea ngai maltatu o tunu. Ma tula fono e whai tu au. Ma le o na whai. Le lau ka ko vai ngi e le mo le loke fu o le whawai o le tunu. E le lau o pisa. Pisa loa. E la ka o kaula lafi a o le o mailu. O mailu ma whamtala mai asa mo me o nau tau whaia ma whale to. E pe o le winga le o le teita whamtalanga le tūlanga e pe o nei ei. Pe an sau no lau le mali e toa. O le malelenga mali e toa. E le iau mai e le kungu ia ma ua makupua se pule. O ale mea ngā mai a mā ua o lo lātou whātua tuanga. Ia o le mea wale ngā waku e le kungu ui, ngei mea o whaipule. A ua o aku ngei mare whākōkuanga. Ia o le a o aku fia pupule ai lo, whasiri au pule lo re kele o kai. Ia le ngā whaalo alo sauni olo le leitu la whono o tātou tunu ma le tūlanga peo nei ai. Ai le anga tangata i le whatino ita. Ia ngā whaalo. I think o lau fo inawa ai whalilo ia. Thank you. Especially o le vaenga le constitution. Le article longa lua. E ke leanga misi umar whai kaunga mailunga. A pe e su e fo i le whai mai le constitution is a supreme law of Samoa. A iai fo is a contradictory po le inconsistency. E fo i le mela mai le constitution. Le lawa ke lenga misi i la kou ia the decision makers at this time i le malo. Le va ai le constitutions le amba i le legal instructions to resolve issues here. So ia ke au e ka ua ia le whafonga mele tunu. Ai mai se o le ke whasaungi le whainga pāloka. Ku ai ngā ka ia kaunga selecte Samoa. Pe au o le whainga pāloka. Pāloka tai ia o le taita le pese wa le vaenga le o le whaavae le ua e sauno ia te fia e whaitau. O le te pese ale. A fete na i le whaavae matu la fono e whausia ina. E ako i le moanga sau i ku la fongo. Ai whaonga ka ko whaavae. Le anga e supreme o le whaavae o le tātu tunu. The highest law i le kako kungu constitution pen sao no lau fio. Ia le mele iei. Wa manga o a kamai ia. Le me fole le famai ia se fais kako kaiao. Eo, pele o kako kaiao. Nga o mele nga me la umai ko kaiao kamai. Ile fefe fai tala na.
nanga ua masofa le atunu wai ai ngai kua asa e mo ia ele ia onga le ngai ko inga ai sa to ale atunu wa nei le tamai a o ina le o mai e pe ala ukala fai to o sauni le ngai musu le si PhD ko ilalo le si PhD e musu le MA ko ilalo le si MA o fa dia dinga fa ilonga me fa ia ala ukala fai so ele maoka le o Samoa le pale menge o Samoa ele o ia inga ka mnge o la ko mai o inga yo ia ia lua me ave kongo le maoka lea o le ko fa male o le afo o le ko fa male ukanga ko fa male ukanga wa le se nga ke wa kwa ia e abaku be kongo ngare o le poko male ka mai la fa ia al fesili e fe kaui makangaka ya wa ka ko boye yo elo finangalo e fua kula fongo yo ka ku kangaka absolutely afa ia fa ngai ko fua kangaka awal fai alfa blad e unga ia langa papea e langa wa ule wa uma e wa maua ia o ia le fa ia le mele ia va tai lava malo fa tai vuing na o se to sia tia tu le poloketi wala nga utei lo le tu malo le isi tu malo la walunga i le fite na inga ia oni si o le to fama le fionga le faipule o amel poloketi malo na fa solonga le dei taimi ia ma mai se update tonu la voli tu malo fa mon mole malo fa te aseta ia i lo u tel tonu o iai o lo solonga le al poloketi ile afo ile fa te tainga ile suite te fono le fionga ia matafeo George Latu ia fa pe fo ia le au fono ale afo ia le tu malo i tulanga o la tofu fuanga ya bawa baenga o la tita lo ya i ona folinga mai vole pe tailo ya o telefo ya o le au fono ya ona to ina manai o lo matua ya pe la e ka kiro vole le mepe la ka usao kelele o la office la ka tau ke le ola ofisa va pe ola ko ya ka mai ngai ko inga ngai no ma le ai a fa fonga mai foi le ai ole au fongo le ai skulu ma le lima ole boss nga o ko ia ka ofisa ia CEO ai uma o ko e pa ole be ko fa longo le au fongo la nga ma kai fongo o e a lo le me uma Wanga vai ngala ka kilo e kai kapi ka sao la kiki ala o ofista i mo fa pe la ko e o la ko fa longa ko inga malo ma ko le fa longa wow fa la ve au ng fa kulanga ngalwenga these old people are your bosses ke lenga fa lo aftai hello aftai ole walanga o leo vai aso tai tasilava e maua leo totonga ma le fionga ia vui ia songa fua ma so faraile to tu lava fo i mia vanoa ole vainga fai on tatou tau ma vai lea ma lau fionga ia ma tau fa umaina le tatou a Porukalame o le u fatali tali mai a Amerika i le whainga malanga na ua utango fa amarusina ia le avanoa fo o koenga kaka kongui o isi fatu lau tala sauni ma le ataua o ai maiso le te fata pena na e fa maoni mai lava i lautula i mai le amatanga e o mai le so e te le o malue ai lo tali tonunga i le mesa o te tau na fai e te lango fo ie o lo tutu le mesa o te tau na yai matulanga mo le manuia lau tele o le atunu ia marsa ilinga o mea mi o kongu le kau ke pisa nei o te lola o matua tali mai lava le to'atele o tatou wō ma pa'aga e le gata o le Porukalame o le tauteiae o le Porukalame o le fofo Samoa ia maluga lava o le social media ia tunu i fafo i Amerika ma Australia mai se fo'u ni'usi lenei ia o le ala o le afataunuu le malaga e le gata o le asia ona i aiga ae feiloa'i ai fo'i ma wō ma pa'aga ua leva na fia militino mai iā tatou mai se lau fionga ia fapea fo'i le auso nei lo la i se taimi fo'i o loloma ia ae saunoa ia ele leilo sa no confirm ne te u fatu sa tala fa pe mai America se langa la sa so se te ia la e fa pe fa e o se sianga malanga ia leile fisilia tu po wa e fa ta pena lo atu
e te ala tu se e whaatalofa I tamā matina mātutua o lo taputapua ia o whaiwai le aso ma le aso le motele o I le malo tele o Amerika. After atu asiata, malolo faftai, mai se fo ia o taftafane ale ata ua ma sauni, fa malulua tu fo il fa fonga mai o tatu tunu. E momoli ale nga o le faftai ma le fa malo, I na ia tatu paanga o tamā matina o usum tu fafine o le au fai kanu nga tofia le tua. Ona o le nei a filo inga ma le manaonga le ngata o le Boleva ona ta oto mai le manaonga o tangata mai Amerika a o teimi lava o malosi lava le tula I mai le leitio man tulanga pe ona iai ia ma u foi pol kalama ia ai wati le na fa malosi a ona o lo latu finanga lo le o I teimi o le fata pe nai mo le fainga palota asiata ola upu ale failo tu maloma tangata lo nu ele isau vui su sana mei le tofi o tele isau fu esa utanga il tofi o tele isau fo ina yesu ni manuia ele fo iso uanga kasi ale kofi o ke fa ngau iai o le tautu ina o lo tu malo o le tofi fai pule o lo tu malo ina ia tautu o lo tu malo pe a fai e tu sai malo la tu finanga ele ai se fa na unga vo ele a me fia mi scapo le a po angi spo finga tasia ai a fai e a fe ane I tulanga fa pena ia a vi ele tua ola o le pumonia sia tamal fa fonga mai el tatu tu e ala le suia la finau le anga o fast for mon tupu tau sanga o tau tua I upu fai o malo o mea sa uwa ai tino lava iai e alofa ia I latou sa tau fituli e alofa I le tunuu matulanga uma whapena ia ai e fo ile to tele e maualo lava manuia ua matua ngalo ai tuma al kamalo ngi lo pumonia asiata male sa fainga o te estilia to no o pia pe a wala ule tua ia taua e tala noa tama mateine o ai tamaiti o tala noa ia ta usa tu e failo tu malo ali ele anga no tana nau to ile to finga le to fio le tu malo e uma ne inosia I o teita sa sile na ta wona o talu le tofi ile tulanga pe o tatu malanga I Amerika ia moni o le aso lua o le masin fau la pe o tatu tuaia Aotearoa mo Amerika ia misifo o tele state le ia ua au mai lo lantu fanonga ina ia ma wol tatu filo inga o le nganga ma walunga lava asiata ma ai fo I masauni ma le atawa se I fafsanga I le ia ma le tunu mautou sila fia il tangata e ngo ia vui masina mua wai na o le tala noa tu lava e tatu tele I feilua ia talo soifua I le lofa maleanga le lei o le tua ia tu soifua o le to fai le vai malai ia mai se fo I o lo nei ola mai vai ia yaso mataini mastete mo fo I o lo fa peo na fatulanga ia I tatu fa moe moe ia ina ia awe manu mo moli mai le tua lo to soifua te imi o la tatu feilua ia e fa pe fo I to fai le vai malai lo soifua e fa pe fo I lo nei vai vai ia male tinao le ainga o lava pe foi ona malanga tatu feilo ai matatu miltino le nganga ma walunga se ia mai sau to tu walalo mo au a o fata penai ia mai se foi o fata penatu mo le fa moe moe o le tunu u tele lua fe lua sfu maleono ia ono to ilola lea la sa upo le amo moli atu o inato te fa masino ina ia o le teimi e manuia ai le fa moe moe a to manu o te iloa lava o lai to te fa masino ina mai au sa la ngā luenga o lo fa e fa malulua tu foi pe a fai ele tau I lau to fa fonga anga e ma lau to sila fanga ia se au unanga ma te tua e fatino ia ai le ala vale vaenga e au mai ele tunu o te tau tua ai pe foi la o le nei aso ona o le fina ngalo o le tunu vui fai le mele
vui fai le mele ia le lava te mo e lava fatino i le finagalo o tātou tuno ona o le nganga na o te malo le nei mai fasale le anga numero 5 o le tautua e le ase si fai longa o ia ke au ai fai longa lea e le kukusa ai vui ma le au PhD o lo iai le anga o fai longa o vui o le TRUTUA to be a servant and to serve the people of my constituency ia i le nganga fa lona tai jele ua longo fatu ila fa fonga nga tatu butunu le gata ia o te ronei o Samoa ia me se fo le langi atoa tu laga fo yo lau to fa te tala ia ma le fa tu tanga de devanga fo le fiafi ia fai mo tatu wala i malo ele mai au tatu vanoa vai aso te tasi fa tai fo ile to fa ia ua sila sa ngai mai mo ngai le nei aso ya me se foi o vaenga o lo tupu so tatu tu ya o le tau te afaitasi le foi talo soifua ya mau pele malosi maleona ya wale tau tuina o le tatu tu ma tu fatu le vanga o le fiafi tatu to fe lo manuela na tu le weekend manu foi le valentine ya mau te alo fatu le nga o laite wa e vai vanu vai vasa ma valentine ya ele foi ngo fie foi mo no to tasi aso fa pende u masani e kot fada ya ai matu wa lo fatu mo e ustu lo no fio ya manu yele nei fia fi fai vot to i Samoa kamera ka ko ke yeah thank you asa foi na ya wa umale le fata no nga male fionga ia vui to lo isiona ya ole asa u final words e tu sa le tatu fatal noanga ma le fionga ia le mai me sili mo le bongo foi fa kasi mai vui vas kai kas mai foi de sa vari le nga runge ave la malo ia mai foi pa pesca cosa vari ngi okila e forse vari lo weli con e vai ka ko hai commissioner lo ia asi si ole baso ka isi nisi ko ka ko o ke na singa ka so pe ka o ke na ka sa vari e ka kala lo foi o fu mana upe ia o ma fu asa moe ia e folo o ma ya lo ma kom ko inga ka ilo ia i to ai wifi ai sa uma e o mai uma ala ko ka pilio ia le na ma tu ala so nga imiki sa uni so nga imiki au so nga imiki sa vea le nei luma le tele ai so nga imiki ra ka modele ai picco la sa vea sa ungi ku na ngai foura o ile ma fu mo so imiki fu mono o ngai o so ngai miki foula piko ikua le fou ngai o fou so mi le ngai pepe le ve ai ia fu mono ma le au pepe me kua ngai me no mai ku a so ngai miki o kai lu fu ngai lunga ka usang mala ngare ngai po me fa po ila ia tiao 2 minuti le bo mana tele yo le e ese melo que fia ko e nunga le kasifa mole ole electro act alu sa o la lo menga ile ongol o ile o lo que fai ka woko e ye foi vai ngai ile kasifa kasi el o la se o myong i kula fomos ka ke scroll vai la le la KNL kama highlight ai se ia walula i lunga ko e penga ala esa wai lunga le lua ko so le lua a seat of a member becomes vacant if alusa ala ila lo le au being a member representing a constituency he or she ceases to be qualified to be a candidate to represent that constituency o i foi la lo le ko qualified vai ngale ko lim wala ese la ko paki le foi la kalongo ile electro act o ngole alu lo ma fo ile press conference ale speaker yes le vai mai ele o ese ku la fongo o fai akoi onga o criteria ye le kasifakas e ole invoke lo le power le speaker le vai mai le kasifalu if as soon as the speaker has a reason ala ko kasifalu has a reason to believe that a member's seat has become vacant on the ground set out il kasifakasi lengak fai ka the speaker must charge the member with that vacation
ina o le sau e lole i lalo. A o le kasi whakasi fo ila kalangoa mai le, ko se lua mera whamera kasi whakasi. O le article whaongo o le Constitution, ia mare vaenga longa lua, subsection 2. Pea alungi, koe alunga le kasi whakasi whamamolea. Ko se requirement ia lua. A seat of a member becomes vacant if the event specified in Article 46. A le lai misi le ti. Ai kau ki o le Constitution wha mai Constitution. A inconsistent le Constitution ma se kula fongo. E supreme le Constitution. Ai koe sau ma le lua. Le subsection 2. 2 le lalo le eo. Ko sa wangongo kia le speaker. Wangongo kia wharkula fongo e whai le whai unga. He has to do it. E ka kaunga ngā whai o ngā le saur kasi whalua. O ngā ia whai ar whai unga. O ke le iloa la, pe whai ngā whai a koi. E contradict langa press conference. Po langa statement nga umai. Ma vaenga o le whaavai. Ma vaenga fo i o le kula fongo whai ngā pālo ka lua suruiva. So, it's like, are you misleading the country? Mai e iai lo karkongonga. Awa apea o le, I know o la whai kau kule epa. Yeah. A le careful le speaker. E move ngi kule epa, e moves emotions. Ua le whai a kiu ke o le speaker. Ua le, pe o le upulanga sa ngoi le akaua. Ua le koe whaako koe inga le speaker. Onga, ua le vanga nga le engi pa ki a kakangi. A le whai a speaker vai ngal kula fongo le whaako ngumei e whai ang whai unga. Interesting pa happen me nga wa longo ingo le fa ko inga pa mia le fa ko inga speaker. Yes. E mo ka kia foi le ko nga and o mea ngai ka kaunga careful ai. Yeah. You know ka kaunga careful ai. Because ele ikupu mua me ngi. And o a va pe fu el kanga ka wa leva ngai ko ngol palmengi. Kulepa. Le mala malama le kulepa kula fongo le lua suiva nga ko fai ke unga vai ke mi kulepa. So ke ila wa fa pele speaker la emma ko i manu puianga ia. Ai ke o mai fongo fa po mai ko kulepa. Move le motions ele o onga isesiku. Usa o lewa le fai le speaker onga kiuke inga ua kupu mangu angi ko ngol palmengi. A onga ia resolvinga. Forget about the Supreme Court. O mea ngā ia e o kaka evi o. Mai le se mea la va ngonga la onga fai ele fai unga e based langa ia va ai fa pe o le famasingonga. No. Ele ka kaunga ka mafai e fai unga alusa o e mea fa merkula fong. E ngo kupu ya kule pa mele o fai o motion e sel par mi la kula fong ka kan ngoi. Ko fai motion remove what speaker ngo o le fai long kiu. Very likely. What does he have to lose? Like o le an me lusi e paule pa ki e lusi I o le fast. And o ila la va pe ia kule pa. E paul me vai kule pa which one of these la moving e remove. I think e kama fai nge e fa uncertain le speaker given of ye me wole se pa ki. O le speaker la va penge moves emotions. Si pela e kula epa kula fonga le fa nga le speaker fa lang fa unga. Nga koe fo I malole ia fia me o fia lau paki. A va pea e prove le o iesa o paki. La uli o koe ia fia me kongo lau paki. No. Longa winga la ua le o koe wale o meet for the requirements o kula fonga e vea I o ma se fai puli. Not as a prime minister. Because e a makalonga pio kai kasi layers mea ia. Ia. Automatically ya ale ai lo se paki le fai pule. Wale ua vacancy le sito le ua vacancy le kofinga fa premia. Ko fe so le ko pumanga. Kami pek langa sa lo vui a ngela kalang ka fe fai ai sa lo vui kong wa mangel o ma fa ma lo si le wo ngel ko ibale. Ja. Pa esen fia me. Yes. Le singa me le kering kupe alwa ko le kering fa alwa verwa. Ngale me ya ko ibale fa la ko tio ma lauli. A ko ku fa nga ma lo ko fa fo ila kume. Sa me lo fia me ma ko limale. And sa olo zonga le atau fa pe fo le fa fonga ko le songa asiaka. Mai ya o le se tio le fai male avangi mal kai ka yo fast. It's their duty. E ka kau o ngala ko fai le mea sao. Yes, do what is right. It's a must. Like forget about ministers, forget about associate ministers. In a way, ngale o sa o alu sa o lenga fai o ki o ka avale. Ki o ka avale miskam associate minister. We are not doing anything anymore. O lola I le fast because they still fast.
E le whapela la o e whaise tio malauli. Because in a way o la whola ko holdinga le akungu in ransom. Do what is right for the country. Because a whape o eser ko aiva lea, whai le speaker whai unga, e ngongo ki aila kula e pal kulanga nga. O le a whai le whai unga le speaker e peisi vai ngal kula whongo le kwa ki kalango ai. And e pauale le me whai le HRPP. O le olo le fua ma whakalikali se umanga whai le process a le speaker. O e matua tau o lalana no whatuai. O le option lea taua leo te loa. Walanga o le umanino mai le forsanga tai fono ma tai o le vanga whai al whatu tua le tusa mo tasi lana press conference. We're just gonna have to wait. Pe ka whare whinga ngalo o fia me. Whamawai mai ia pe step down whatsoever. O ka whapelea, okay. Ale whai ala. What else? O le ale si mea la, o le aka ko woa iala whapenge. Pe ale whamawai fia me. E mea ka ui whamawai? Ia rewi ngola utala. Pe ka kukarango ia le if pe a walanga o le le vare o le wa wofia. Masinga. Masinga karung kupu mani melea. A whai nei la le whamawai. O le lana no watu le option lea. E ka kauloa i le ko aiva lea. O nga whai le mea sao. Fatu tatia ia le lako whangoi le o i fongo ma mea whapena. Ai whai lo le mea sao ia. Se le paia inga. Nga ki ngai ia le atunu ma tūlanga e paro ka inga le fast. Do it for the fast. Not for the person. Yeah. E ka kaunga ko mai e whai more pāki. Ma le aku ngu nga whaasau wha ia re pāki ko kongu i. E ngai ko ki sira fiere wingo le matu whamitananga. So o le lai te le tau ngā ruenga. A wanga nga kou mei i la kōki o ka avale ma karoka ofisa o mingiska. E le ma whai e fia me nga fosi. Nga fosi ngisi mingiska. Po le alava. E le ma whai whainga operating e mea le executive mga kakas ko ongu. No. O winga na le na fatula te tala. So avatule lu ilea. O le lu ila mor ko aiva. A fa pe mongi ya le songi. Pe mongi me o ko loko. E taun tu fai me le fatu fi mali e pe fa pe ele filifili fi me lo no loto. Tu lo. E fa se tuanga walanga o se mea leanga. E fa aka la fonga la kala le akula epa. A o se mea leanga. Le fai mai el HRPP resolution o ko. And we don't want that. The reason why. Langa we trust. E ma whainga fo ele ala mea. Ele o se fo ko mai ko ke koea. Whai le mea sa o la o se pela mai e kula fongo. A ua sala uka. Kongu pea kai. Winga na la utala le whai atu. Maro. E la o mka punku e whai ake solongo o mi kaimi. Ai o la mka upu renka o kaulanga kua ngei. E kaunga preview mor bass fo. O le emaili o le press conference pa mele nga mai emaili le fa penga le lo pasa la social media. E fa le ngai o mako fiwa so ele emaili ngai le mo. A le fa mele no social media. O mela le o foi. O le sa o le emaili e pakingo mai le mele social media. Ai le ai msi ka le emaili le. A le sa la kala. Im ka upule ya Dr. Kappa. Im salo o ka upule ki ka ngoi pe afakula. Ala ke mo ba so fo. Afa pe lava mai sa. Lango ke mo ke lo ye isi se vako kala mele. E ta wolo fina ngalo lenga sa o tau wana po. Marisi me e fo le me le wo vai ko nga le wa e kali me fo fi kali mai e fia me. Fa tu tali me official ile emaili. Wa o fio fo eso. Por ale emaili le as mai. Ele o se emaili or kusi. Or kusi ele o se emaili. It's like they're giving out kuso lo ka ngofi kuso me it's o le ka ngofi ala ko au mai ngi hint ka ngaka. Yo. E yese me ole ola me fa me le email pe fa pele le o mo se email. Fio eso. No social media. So lela ka wa fanga ngai le ku ala ko. Ai mana dola.
o le lato morianga le ave ya la auli o le fau inga o se mea o le mau mai o le milo inga la fa le kamanga o le fau e me milo se mea e afia se kanga pe o le la ka o me milo kusi pe ya fa kula ko fa rongo kula yes wala ngale ka o le melia lo ke le ngol kusi ele se imeli le foka ke mai ka unga o ke fika ngoi ka pule mai lo finga lo vasfo makal pokala mereri de la kalima wa tanta to fa mavai nga ile me le ile utotongi ile tamba iyo o te alue ave le okay le va next week le fa ola tatu tala no tusi ka gol kusi vasfo Makaukia arkusi. Iyo. Ai ona e te le fa malito ina se va e te le story o le mea. La ko le song fua. A winky. A to mo otwai. O mako mo warkusi. Ia ma va ko lo markusi runga. Te ka ko fai ka kusi. Ia la ka ko la ngala ngi kusi o i fai ka kusi o i le fai ka kusi. Ia le nga ka kusi fai ka kusi. Te fai to tusi u ma a fai o to fai ta social media. Let's take you back to the letters. to the tusi days. Ele ko mo ka ko fans. Te warunga program le va ko la fiafi. Na ona to va tuta do contact here mo le lulu fa mo le mole. Fa ka usa pe pa lulu fa ka lo kusi lulu fa mo le mole. Mo nisi fo yo stete e ia la to aso fa ngata mo le mo la to tusi lulu le la atu ina tu fo ilunga mo yuta o le tatu fa lo le Polynesian market sunga ya si wa mo ya na ile West Valley Utah na we ile numera ya me se fo le sunga ya mtailinga pasi toma ya e fa so ta ya ina i Utah Alaska ya Washington, California, na watu inantu ilunga. Ya le tatu contact. E ila ma Missouri pa fa pe na wa ad ya fa mo mole misa o te lo fo yo wa. Tele me ma fo misa yo wa le tu wa ilunga Missouri. Ya fa malulu watu la ya le wa no lo ngale na fa misa au tau ta no fa misa ko mangalo me. O Missouri ia o tatou contact number le na mo tatou Missouri mole ia o le aso sulima le au mai ia Missouri le fa bele la tou finangalo fa mole a fa fa tau bisa tusi lulu na Missouri i le tatou committee e mo mia le totongi atu by the 15th o le masinga ngai fa mole ia Australia ia ma pa fa ready ya ma isi ona stete e te lona wa vatu so ola velunga le tatou proclame ya to e vatu tasi ale fabulianga le ole aso fa na ole varsu mo le fa mo le lava a misa ya na ona fa emo ai luma le na vatu mo fo i le matanga ya ai to fa manui atu ya le aso soifua o le tina ya peta pe fa pe mawa le na le malu fa mo na so ese afuie to e fa manu ya tu ma tu va se tolu e to ngolo valu so mo fa te sanga ile so fa manu e tele lo wa so fu me se fo il fitu so mo tasi ya mawa misa fa mo mole to e tawulu nga dango va so mo muli le nei ya te mana o ina ya ulo matu wa ya to e va tu tai fa alua fitu so mo tasi o le tina ya fui taua kuini se walo tu taito tina le tamai tai fa longa tai Belinda la fo se kupe lo matua i Samoa avisanga Afrika la Amerika ya last but not the least ona ngalo ia vai so fofa ta pena sa papakiu ia il papakiu ia ale ainga o lo sisina ile afu o le songa le lilu afu malingi ya le Laban Family Fundraising ile aseto na ilo su malua next week ke wa ad foi o ku fa le ainga ria sko ga ele le sko ga ole tato vai so fo ya o tato wa proclamele na ya ma le tato tauta ya style so pale ya me se fo yo tato merchandise o tato ofu pu lo tauta ya ke ya misa po la u ma la vel tato fa lo Polynesian market na Utah ya taulunga proclame nei e fiafi bonu e tele la sfana fio lai ke wa vele bo fai bo misi o lo te o tasi tau sanga
o si a fine o si uso ia makla mau te mafuta o lona tasi tau sanga i le aso o le ingoa o le tamaitai o maiti ka fio la o ke ala ku ngeia i ka maiti ke o le ua le a tolo na tasi tau sanga i le aso ia whamanu ia te le lava le tua ia ile atoanga o le tasi tau sanga ia alvaenga foi le farisi i sen mai foi se akole o maiti o kangwa ko pe gula kale take se before ngai lunga tasi tau sanga o le fine ia maiti le so Sing happy birthday. ia la tatu sua ai se fai foi misa ia le ko maiti lunga ia ko mai ko fara le e paulo leo Ko me oi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Almighty Warrior Tiseni. Happy birthday to you. Manuia loa sofana. Manuia loa sofana. Manuia loa sofana. Fatelele teu tusia anko asia. Fa amanuia le atua. Fa mauri. Hip hip. Hip hip. Manuia loa soifua tonga tasi tau sanga le finea Mighty Warrior. Ya ria tele le tua lo fanga mai ama toto tolu ya ele nei fiafi ya tatu fa tofa manuia le nei weekend soifua mai manuia Fa soifua